ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯊꯣꯛꯆꯝ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯃꯅꯤ ꯁꯤꯡꯍꯕꯨꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯅꯣꯜꯂꯨꯛꯆꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯤꯔꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯚ ꯑꯣꯗꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤ ꯇꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯤꯔꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯆꯠꯊꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯏ 2020ꯗ ꯍꯧꯒꯠꯄꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯈꯪꯕꯤꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯇꯣ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯤꯔꯔꯒꯤ ꯑꯁꯨꯝ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯔꯤꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯂꯣꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯩ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯊꯣꯛꯆꯝ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯃꯅꯤꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯍꯔꯥꯎꯅ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯅꯤ ꯇꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯄꯟꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯤꯌꯨꯅ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯄꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯨꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯂꯤꯡꯒ꯭ꯋꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯪꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝ ꯑꯣꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯥ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯣꯔꯠ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯌꯨꯔꯣꯞꯇꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯏ ꯑꯗꯩ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗꯁꯨ ꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ PhD ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯐꯪꯖꯩ ꯁꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯡꯒ꯭ꯋꯤꯁꯇꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯐꯤꯜꯁꯤꯒ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯊꯥꯞ ꯅꯥꯏꯅꯃꯛꯇ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯇꯝꯃꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ PhD ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯐꯥꯎꯁꯤ ꯄꯨꯅꯃꯛꯄꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯔꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯍꯣꯁ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯃꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯔꯔꯕꯨ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯄꯥꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯗꯨ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯤꯡꯒ꯭ꯋꯤꯁꯁꯦ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯣꯅꯣꯁꯥꯏ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯕ 12 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯝ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MA ꯂꯣꯏꯔꯒ PhD ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯔꯦ PhD ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ PhD ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯔꯛꯆꯔꯦꯜ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ PhD ꯐꯪꯉꯦ ꯐꯪꯉꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯅꯣꯗꯦꯜ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯣꯗꯦꯜ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯟꯗꯦꯟꯖꯔꯒꯤ नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर ट्राइबल एंडेंजर लैंग्वेज की अहम रिसोर्स पर्सन डायमेंशन ऑफ लैंग्वेज एंडेंजरमेंट की अहम रिसोर्स पर्सन तौपुरे इंडिया की अहम स्पीच साइंस लैब नोडल एजेंसी असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर अकोनब जॉइंट प्रोजेक्ट नि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया न्यू लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की सेल रिप्रेजेंट तौरगा अखोगी न्यू लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की हेड ट्रेनर होइना अखोगी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का पुन्ना अखोगी वर्क तोमिने अदु मुतुंगदा अखोगी इंटरनेट सिक्योरिटी दा अमुक मतम खरा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दा लेजरमे अदु मणिपुर दा अमुक लाबा मुतुंग दा अखोगी ओरिएंटल कॉलेज दा अखोगी CSV प्रोग्राम दा असिस्टेंट गेस्ट लेक्चरर मोइना पुरमे अदु मुतुंगदा Center for Tribal Endangered Language na was hujina Tribal Endangered Language Promotion Board haidana wigi board asigi convener oina wigi loan gi mangtharagli ba loan amadi ari ba loan singje akoina preserve tawraga thambagi thabak se pai chathari thakajari khonjen da tadre Sorry, Thakachari Ojabusu, Ojana, Habibu Mayam, Joko Luna, Tajare, Adugolona, yes, the picture, or in a Sushika Tangachari, Mayam Susum Yang View, Tobotabu, Koigi, Ngasigi, Kano City, Hajak Hiduni, personnel, Kanoda, Focasta Udana, Ngasigi, Kano see, Kogi Manipuri, Longi, Oji, or Pibum, Amasum, Tungakari, or Pajai,
aduga mangda akoi Manipuri loan amasung akoi maya akoi gi manungda na miti loan haina khangnaba aski matang na khajitang khanane nanaba akona taw botabu koina ngasi gi keno si program haitar event asi yamna academic ki mawong na tabida akoi cham chamba micham praja singda keno tawnaba akoi khara phap taminanaba amasung khara khangnaba khara khannaba haitar khanane nanaba dugi khudong chabdu lojabani aduga lona lona mayamda simatang haijaningi akoi gi asi yamna emotion akoi loan haibasi su kaino manina akoi gi science na kaino oina recognize tauba adugi pathap naina chathaba kaino karasu lei aduna koini emotion na natraga akoi sentiment sagatna kaino tawduna tawbidana akoi chumna akoi gi scientific way da khajitang khanane na bagi khudong chabdu lobisi mayamna pamba natraga isa isa na khanba kaino dumak oiramda basu yai adubu akoi gi da science ta kari hai natraga mai linguistic ki point of view dagi kari karamba phibam da leidi kari bu kam haina si chakul han ba yaba adugi matang da su khajitang naina na ba kunong chawdu lojabani to aha ma da waja akoi kaino tawsi akoi gi mayam na su sodina khangnang khangnang icham jam da koi loan ha bisi akoi jum khangi akoi miwai sing na ngang na ba koi ima loan na bu oro natraga there is a different akoi foreign language natraga second language natraga official language loan da su makhan makhan gi mayam ma leide adu aha ma wakta waja na koi loan ha bisi kari no asigi matang na khajitang thambiram loan ha bisi kari kawwa karamba mawongi kano sibu loan ama ko baje language haina haris koi dialect ana amani accent na mai namuk leide adi makada sub language haina su lei belai to asigi khaina basi koi language sibu karamba kano sibu ko gadagi ha basi adugi matun koi Manipuri loan da lakse lakpis yam ngai jai masai yam na marui ba ko wahang ama khne na log jai marui na loan ama hai base mapung phaba loan ama haidi standard language na khangna ri base marui na akang na ba pangkai leitaba mioi besingi marakta amaga I pau phogdo namagi da ohong ba naiba khonthok singi chana biduni ado miyamna lana uriba asina loan ama haibase ai boina leidi badu natte loan ama haibase written form da haibadi ai boina leibadu natte aduga ai badi karigmo posak kharabu kudamna uttuna takpa gumbani aduga loan ama haibase loan si koi minna ubangam daba aduga masi koina ipom naina sali English ki londa da madi web form duni mado computer ki machine na hojikti machine translation la hai spectrogram software gumba atopa software adu machine na koina ipom naina chatpa singje hasta olaba matungi masi web form singse hojikti mobile ki digital format su uba yare aduna masi ipom naina sali ipom sing aduna mioi bagi nakong da has oli aduga mioi ba nupi amana 200 to 250 ki hasta kogi konjel ji putoraktana mi amagama wangangni aduga maroina kalle hariba nupasing asina 200 to 250 nupi na kalli bamogi vocal se hasse sidagi tangkhai amada lei aduna loan ama haibase mioi bana ngangna nabani masi ipom nai aduga masi ai boina leiri badu natte ai badi kari mo posak amabu khudamna uttuna takba gumani aduga mayek haibasidi yamna emotional oiba issue ama khakni aduna ngasi goinadi loan gi oiba definition dai amuk anjana haijari baduni loan ama oiba matamda dakar oibase kogi pathap khara change pathap haibadi niyam haibani niyam na punsin bani aduna tangai fadana loan ama haidi hoje koina ne nagadu je manipuri loan je koina standard manipuri ju ne koina ngangnari base aduga standard manipuri natraga any loan am oiba matamda tangai fadana kogi asai ji giba definition the loan abisi bina ngangna bani haire adi daragadi yam drabada kogi patha adi kogi machang hai tare property se tare leigine ba masi sungsoi soidana loan am oiragadi yaugani aduga dialect ana mayam na khanari ba linguist ki miyeng gadi dialect haiboga loan haiboga kena bagi so leite dialect haibadi english ki londa dairagadi variety of a given language haibadi loan jao amagi loan pi karigumba tangkul gumba aimon gumba moyon gumba si dialect amani ne he lana ko tawi madu dialect amo oiragadi karamba loan jao amagi loan ping no haibadi aduna dialect haibadi english ki londa da achamba da variety of a given language haibadi aduga language haibadi english ki londa da na arbitrary vocal symbol means for human communication loan haibase symbol ni aina khut thagal ko matamda hojik political ko ji election togore masi language di base loan de symbol lamane masi thagalaga di masi khubak na teba si congress ne haraka de aina muk thambal thagalaga di madu bjp haidone aduna loan hai base symbol lamane haiba
हाइरिबा सिंबल ओइबा सिंसे मरोइना प्रॉपर्टी मणिपुरी लोन सिदा प्रॉपर्टी तरे यावी आनबदा लोन दी अककनबा नियम लेगनी हाइबसिना आनबा प्रॉपर्टी नि मदुगी आनबा प्रॉपर्टी दा यावरिबसे लोन अमदा खंथोक अमसुं आथ्रगी तोंगानबा नियम लेगनी हाइबसे मसी आनबा प्रॉपर्टी दा यावी मसे मणिपुरी लोन दा यावी अनीसुबदा लोन की अककनबा पनखै लेते हाइबसे मसे खंगम थुई मियोइबगी लोन हाइबसे अमगा अमगा यानखिबा नत्रगा खंगनखिबा कयादगी ओइरकपनेबा असिदसु नतना खंथोकसिंगसिना ओइरकिबा वाइसिंग अदुना मोसिंदुना तोंगान तोंगान पोसक के मरुम खंगनरिबने अदुना लोन दी अककनबा पंखै लेते मुसे यामबुंगाइगा अखोइगी मणिपुर मिरेगाइगा पाउ फाउनरी लोन अमा फाउनरिबसे अमगा अमा यानखिबा नबदु खंगनखिबा कयादगी ओइरकपदुनि अदुना मसे लोन अमगे अककनबा पंखै लेते हाइबदुगी अनिसुबा प्रॉपर्टी दी मसे तांगाइ पदन खंगतबा यादे अदुगा अहुम सुबदा लेरिसे लोन दी ngangnaba amadi tanabani loan khudimagse khontoksingna oirakpaneba adubu khontoksingdo ngangliba amadi tariba hai koi haibase soidana leigani ai mamangdasu thamjakiba loan ama haibase masagi written form da leiba mayeka karimta mari leinadeba koigi aduga ai boina leiba sing adudi posat khara dubu khudamna uttana takna baneba masigi property se manipuri loan da yawi aduga mari super property da miyo ibena ngangna riba sing tabu lo loina masi kawgani atopa animal communication koi hui je koina more than 300 words sing je mokoina koi owner koi ke to bodi ngambi adubu moi grammar gi niyom dingam de adubu koi miyo ibena nakshan na bada koi gi hain koi b communication de mogi niyam na punchali habidi miyo ibedi koi gi grammar gi pata grammar habidi rule bounds habidi niyom gi matungna ai ngarang chak chagani हाइबसे याब नते अखोई मियोइबा कुदिमकसे ग्रामर गी नियम ग्रामर हाइबदी नियम न पुनसिल्ली अदुना मियोइबना ngangnरिबसे अखोई लोन आइना कौरिबसे नियम न पुनसिनबगिनी अदुगा मंगा सुबदा लेरिसिना लोन दी इ पाउ थाना नबनी हाइबसिनी मणिपुरी लोन नत्रगा मितल लोन से मियोइबना लोन गी मतेंगना थौदो वातो अवा नुंगाइनि सिंग कियागी इ पाउ थादोक थाजिन तौनरिबसे कोइना अमन मतेंग पांग ngamलिबसे इ पाउ कम्युनिकेशन की दमकतने हाइबसे मसिगी प्रॉपर्टी से मरी मंगा सुबदा लेरे अदुगा तरुक सुबदा लेरिदि लोन दी होंबनाय मसे यामना मरु ओय अखोइना मसिगी प्रॉपर्टी से ने अखोइना हेग मरे येनरिसे अखोइगी लोन दी अखोइगी डायनामिक ओय हाइबनेबा होंबनाय मरमदी केनोदा अखोइना केरोसिन जे अखोइना मैतल लोन दा अखोइना अहनजिंगना ट्रेसिंग हाइ हाइबदी मियोइबना मतमगी मतुंगिना वखल पुनिंगदा अपांबा अहोंबा कया लाई अहोंबा लाकपदुगा लोइना लोन दसु अतोपा लोन की सैथें है बतारे कोई पूर्व भाई तारे कोई खंथोक्ति पुरक्ति वहाई दी पुरे अदुगा खंथोक सिंह तो नहीं कोई कोई खुद महीना का केरोसिन तो तेरसिंग पिन मना हाई बसे कोई रिक्शा दो कि रिक्शो हाई से मसे कोई लोन ओई करबने अदुना लोन है बसे होंग बनाए के दोइनी अदुगा तरे सुबह याम नंबर ओई प्रॉपर्टी अमा हाई गदी मणिपुर लोन दो हजिक लेगी मसा अमा हाई गदी लोन दी हाइना बिदिगे ओई रखपनी है मियोइबना ngangnरिबा लोन से हाइनबि कयादगी ओइरैनी लोन गे हाइनबि हाइबसे लेफम दुगी मतुंगिना अमना अमगी हाइनबिदुदा लुपसिन खिबनी हुजु जे कोइ मणिपुरदा बिहारी मयाम लाई मकोइना मणिपुरी लोन तमी मणिपुरी खंथोक सुमना हाइबा ngamद्रगसु मकोइगो ओइबा खंथोक अमना ओइदना वेरिएशन अमा लाई अदुना हुजिक्ति कोइगी मकोइगी सिबावबा कोइगी डायलेक्ट वेरिएशन नि मनुंदा चलपो यावि अदुना लोन दी हाइनबिदिगी ओइरकपने हाइबसे कोइगी प्रॉपर्टी तरेसे असी अखोई मणिपुरी लोन सिदा यावी अदुना मसी तंगाई फदने अखोई पुन्ना खंगमिनबा चंगी हाइबा आई हन थुमजेगी ओके याम नुंगाइले तवतबु हुजिकी लोन गी मतंग सुम वारि साब त कोइ मणिपुरी लोन बा कोइना सुम कोइ मोनुंग दन त कोइ मसेन त मिते लोन आना खंगनपा कनो सिगी सु खजितंग पनबुदी पनबिरे अदु खजितंग संदोकना कोइ मिते लोन नत्रंग कोइना मयामना इंडिया गी कॉन्स्टिट्यूशन नत ऑफिशियली मणिपुरी लोन बा मणिपुरी लैंग्वेज आना खंगनरि बसी असगी मतंग द खजितंग विद डिफिनिशन हाइतरे kana करंब लोन बो मणिपुरी लोन कौगे बा इंडिया ना करंब लोन बो खंगनरिबा अदुगा लोइना कोइना मिते लोन कौबा सिगी difference of name मिते कनागुमना मिते लोन हाय कनागुमना मिते लोन हाय कनो सिंगना मितेस आइना हाइना बा इवन ग्रामर द मिते ग्रामर आइना हाय बयाव so those are the main the same ama khaktung loan ama khaktung khangna bani adu oraga su asigi variation kamaina lakibano to karamba bo koina achum ban haina lo bajai natragan asigi sumaina leiba sisu kaidra asigi matang sisu khajiktan koi manipuri loan na khajiktan concentrate to biraga asigi khajiktan thambira moda हजे यामुन आंबिरबा वाहंगदु हजे यामना कोगी सोशल मीडिया दा लोइना कोगी मियाम की पुनिंग दा तनिक तनिक न फाउनरिबा मरमदी लोन हाइबसे
yamna emotional loiba issue amakakni adu masida ina paningbadi aikoina linguist ki miyeng dadi koigi Manipuri natraga maitalon haibase chap manai aduga tawbadadi khenaba haibase amana exonym ni exonym haibadi aikoina tama maming ama lam ama maming thonbase koigi koina hek pane ba mayang natraga miyan haibase atopa sing haidi mitei nataba haidi Manipur da kundarba sing sina thonba term je koina English ki londa da exonym haidi mapalam gi mi singna fajabi londa da thonba mingse masina exonym Manipuri haiba term si mapan gi mina ko buduni madu exonym kawi aduga mitilon hairibsina endonym kawi endonym haibadi akoin endemic plan ga hainari duni endemic hairagana endonym hairibadi akoina akoigi loan si akoigi isagi yellow me na si am kana IPL ILP ga sanadi yellow me singna thonjaba mingsibu akoina koigi endonym kawi aduna linguist ki miyeng di masi ani se samane aduga asai ama haijabudo Manipur ki oina di koigi social ki movement ama yamna kanna lakpadi honorable koigi chief minister the cabinet meeting logdana koigi gazette notification da yam hokiba sahi haitare saida koigi gazette notification ga mitel law naidana hairagani ana haibe yawre aduga mitai haiba wafam sina 1990 ki gazette ta mitai habse palle adumaina dabuna utpire besina sina ahan ba koigi loan ki committee may committee semak koigi duni adu masi officially matum Manipuri hairami adu hujikti cabinet decision lawbadagi maitalon haibi gadobone na haira pare aduga mitai na yenari badudana mitai haibisi 1990 ki Manipuri gazette codify tawraga reflect tawraga yawre adu masi gidi toidona se nabal leiti hena lawiyam okay mathang da koi keno sidang laasi khalitang samlapna details chathadring haida akoi Manipuri loan si UNESCO ki keno da mamang haida aham badadi endangered ore kana pakhatna ore aduga matung da de endangered na teko asidi akoi vulnerable oibani haibagi keno masu lai so amarom dana akoi classical language ki thakhu channa bagi kan hotnari asi gumba kharak di contradict amarom dana vulnerable oiso haiba asom dana koi keno da classical language ki thakhu channa bokotna ba asigi keno khajitang olana kamaina thambini sigi matang da laibo pabai tare Manipur da ahan ba classical gi oiba koigi academic discourse ki ahan ba mifam si koigi laikhidraba ahli bugo yamna maming yamna satpa koigi aiga koigi samudana yangu iriba aiga sina ahan ba chairman oi matam da hojik Manipur University of Culture gi BC oibiramba oja khagendra nasu ko chairman oiduna ahan ba mifam phami mafam numitu da laibo pabade ju linguist moina convener moina yaujeki ahan ba mifam du da ta ki ba warep si maroina Manipuri si koina classical loan chanba yare haidi loan kogi aiba record haitare lising ma sawade lising ani gi aduga atopa kendagi atopa jati dagi pudaba khorirol natraga pudin madam amade ari bedadi koina korbe gar puya sing ari bising je written record se koina pudin har ga kangai aduga ansina korbe hai ba written record sing je kogi lei aduga masi atopadi puba natte dana haibadagi masi oibi ya dana kanadana koi approach tawnar ba hanu mifam pami ani suba mifam dana koi hotel impan classic ta pami matum dagi mapan dagi Bharat Sarkar lol gi nodal agency dagi GDB Prasad Sastri lakpi duna koi gi mifam ma phama matung da madugi oiba academic report ma semje launai adu masi pandringi mamang da koi gi Bharat ta maruina classical ina khangnari bise classical haibadi top loan haibe top mayanga haidi esi de leiri bisi mana ba top loan ki thak haibani aduga mase Tamil na chali Tamil matung da chai di panjararoi samjanna tare Tamil matung da koigi Sanskrit that language na khangnari base koigi laitin ga mari lena ba koigi laison dison to boda koigi Sanskrit se dumsi nai Sanskrit su classical loan da chale Sanskrit ki matung da Kannada lere Kannada gi matung da Telugu lere amasu aroi bada Uriyani adugi aroi bada koigi Manipuri loan je chanba ya na koigi kai kunajariba leba asigi titular king amasung honorable MP jo biribsina parliament table tawre mase koina lisang sinna satharakpa koigi public convention ki matung inani adugo jikti Manipur Sarkar asu director of language planning implementation da koigi preparatory committee semduna ji thabak chataba haure loinana koigi kai kunajariba honorable MP masana table tawkibadu koi telephonic conversation amada aibusu yawbi nana bana baton tawrakiba leire
adu masigi damakta ikai khuna si honorable MP loinana honorable iningthaubu ikai khuna iningthaubu kina ikai khuna bu chege aduga sigi maraksida ikoi classical ki thak se alaba yam pai yamun usi utpiriba photo sima haiba numisima da jo ikoi ikai khuna si honorable MP Rajya Sabha iningthaubu jo haibne ikoi waminare aduna lonji hantak ti soidana nipa kano je classical je ikoi chalajai table su tawjare parliament da aduna preparatory committee ji hoji kan tawrisi da yawbiraga soidana hantak ki sigi si ikoi na Kongo maru ki laifam lenda koi lai kurum bagi thoram amadu sumya mamangda koi lain to koi kai kuna jiriba ni to masama na masi numisida so koi declare to bibane habidi soidana hantakti sannaba tawrisi academy report thagalaji adu masida yamna amu ngai bana yam nuai jai masida jo kitang ngasi ki Manipur mirror da ina yamna tamjaninge kai gino da 2009 da koi gi Chris Mosley na UNESCO online LS report ama ka fonge koigi mostly 2010 ne 9 ne ayam bamana 2009 ne phong di online LS report hai bane ado taseng madi Bharat Sarkar ki policy da policy ani khak lei ama madu internet policy kawi aduga information dana ngasai je bado policy jina internet policy ni aduga information dana classify hai bamaga confidential hai bamaga lei ado confidential report se Joint Secretary matamadi hujikti higher education ana akoi education department haire education aduga matamdu dadi 2009 dadi Ministry of HRD Human Resource Development Department of Higher Education da Bharat Sarkar ki lol ki nodal agency ai mami dum panjarage kai khuna chiriba ai ki boss ribiramba koi Rabindranath chair hujik phambiriba Kolkata ki chairman Udoy Narayan sina director oi mahangna arunba confidential hairege si sida confidential adum thabane sithi ama khak केनोजिदा थाबने जॉइंट सेक्रेटरी अनिता बतनगलाई मधु अप्रैल की तरह मेरी होइगनी अदो आइमोदा दुम हजिकी चिठी दु लाई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हाइरिजे कोई भारत ता पाक्तक न ngangne रिब लोन सामा मौद्रागा निपान मालेमदना लोन लिसिंग अनि ग सामरी हुमद्रा मिथोय इंडिया दना लोन चामा ग मौद्रा निपान जिगी मनुंदा अवांग नोंपोक मणिपुर यावना लोन चामा ग कुनसे एंडेंजर ओइरे ना रिपोर्ट से यावले आन बे रिपोर्ट से public domain da thamba nate numittu laibak phaba haiba taragadi aigi boss se matamdugi di deputy director oiba professor Rajesh Sachdeva kona Bharat Sarkar ki nodal agency oikiba professor Rajesh Sachdeva na laibak thajabi bai tare mana aingonda sinabi ba aduga matamdu gi professor G Devi Prasad Shastri jina su koi gi kano tawa koi gi endanger gi head oiraga su leiba aduga staff te amata khandana leiba tanja sida mana hujiki confidential letter jaina sarda approach tawi matamdu Manipur da koigi aeroplane paiba aeroplane natana bakada economic blockade tawo matam yadabani na survey ama satke haibani adudi survey du karmaini satke dagi haiba matamdu da kina akang naba provision namai mad ai amung da sai thaji gi notice ama ai ma koigi dimension of language and the makada police protection piba ga na ta matamdu da koi petrol ga jo liter chani da pi haide koi da chatpa yabasuma upai sulai leitre adubu aikoigi Manipuri loan je vulnerable oire kan yegondu su am nuaite tarau gumba aimol gumba adagi sakba phayeng andro gumba sina extinct oira ba matamda aina su lamdam dugi mihut mi oiruba dagi ai pesa te moina aham da yadraga su lemo ko ai pesa te isa gi oiba honorarium puthok chere ko nadi reimburse to bidana service ihalan boina Bharat Manipur da lai aduga igi boss tuna hai tare director na lauthok pire is the first resource person of the dimensional language endanger ke ahba survey se mana Bharat ko ina tawi hai madudida Manipuri si taseng namak extinct oirabara natraga vulnerable oibara haibisi gi koina sakpa record tawre hoji Bharat Sarkar ki public koi internet report lo yaurabani sakpa andro phayeng sengmai YTV taseng madi YTV haibisi koina taseng madi public domain da haibisi no IT hoji YTV lokon gaina sport university and thare leise taseng madi masi koi gi loan gi jaga mani loan gang haibidi YTV ga aine dise masi koina dialect ki saru amo ina palle aduga siren agoi khurkhul adumaina koi cross check toro matam da hairiba gano jing ji adum loan jing nga ga leirame aduga ai boina dire ko se yam leiramdre aduga tarau aimol gumasina koi gi taseng extinct oiramdre aduga Manipuri loan ji matam da koi gi Manipur da leiriba scholar singna koina adu official oina lakpa matam da koi media team ga chapa matam da Manipuri loan bo endanger oire masi karmaina hai yamna tin chaibi yawi taseng badi koina lakchabadu
masida Manipur Mirror gi thong dai bina clarification tawning badi season bagi sang da hai bane use in public domain hai bane use in public domain hai ga di kamai to ge da vulnerable hai je endanger oira kwada stage manga kak changi an bada stage se vulnerable hai bane vulnerable hai badi moina chap chana londa ama I panjage masi vulnerable se mai to londa atra han bada kitang kogi near equivalent lai bada khar wagani exact equivalent lai tabani na makoi Chris Mosley na 2009 the Pongo online elas da hai je most children speak the language, but may be restricted to certain domain. Example, home haibneba. Yum dadi ngange adubu mana tamiba school natraga workplace dadi kudamoina Manipur di Delhi da satpa natraga magi school sing dadi mission school lakpa sing dagi Manipuri se ngangre suna ngang da basina maram moiduna bagi keno se Manipuri se sijin nabagi sangde yengbada endanger the ahan stage and we vulnerable oire na haibani sina mariamu ina clarification tawna badi loan se endanger natraga extinct oidore haiban natebo koiga extinct oire na hairi dudi ngasai gi koigi language division na 1901 da early time degi 1901 1960 ga wanda phongkiba 1961 da service ki ba ahan monograph ta palliba siren andro sakpa phayeng moi sibuneba moi sidi mi dudi laireba loan dudi ngangdreba aduka variation oina laireba koigi Bangladesh ta natraga kasar da ngangba koigi loan thaido as chakhatte haiba nate ko chakhalaba loan ama haiba se koigi miyam na yana bagi matungna standard oiba mong da ngangna ri iduneba adune kudabaina Manipuri film da koigi yamna phagi togan ba inau chana ta inau chana dasani haiba se more than 23 lakhs in dasani masi loan namu oikrabane haibane masi sema haibadi siu masi ne ogane standard ado chigi loan ji Manipuri ne haibadi nate ko adu miu ibane accept to thokre haiba communication na aduna loan nama haiba se Manipuri loan je sijina bagi sang da saigi vulnerable oi haibane yamu aduga atopa station pangadara haibadu di yamu na dum makata ai palwar ga dai panjagi no aduga khaditang koigi ngasai gi daga koina bhapta da hai ga natraga khaditang wakhan sagat pada stage manga ne han bekuna Manipuri gi stage duni okay but the thing is koina sum khanjab ha koi mapanda leiba koi Bangladesh tra koi Manipur gi panda leiba sina khanjari sina koi Manipur da di if as a Manipur state the lady city Manipur na medium of kanoni official language su Manipuri ni aduga lona na like su Manipuri na tami maybe if science math kari kra di English na oiram ba but akoina khanjab na koi Bangladesh ta tamugum na certain level of maybe intermediate high ga SSC high ga 11 12 how Manipuri medium na tamaga aduda gi higher studies tertiary level da na English na puthoki ba adu oiba aina khanba aduga lona koi radio da TV da kari da lona Manipuri pa na ngangna banina why Manipuri should be vulnerable in Manipur adugi matang do yamu ai mase yam nungai ba mane sida jo mo yamu mase ngasi gi je isa promote to boy ulle mase yam nungai tre laibo phabadi aina survey do yauru bari na mase tangai padana ai sum pal sida nei loan gi interview to bo tam dai yam nungai je da bade aina sum pal lai bi nungai tre do ai hujikti ai smaina panjarage taseng badi matam gi CIL gi nodal agency da lairu base CIIL adi hindi da na Bharatiya Bhasha Sansthan hai base लाइबक फबदिगी भारत की अहानबा लोन की नोडल एजेंसी ने हौजी मक्सु लोन की अमत ngairaba नोडल एजेंसी नि नेपाल सब शेड्यूल चनबगी बो ओइरो यूनेस्को की एलआस रिपोर्ट बो ओइरो अदुगा एंडेंजर ओरगा जु हाइरिबा सिंजे भारत सरकार की ओइबा मिनिस्ट्री की पोस्ट सिंजे नोडल एजेंसी ने सुई नोडल एजेंसी सिदा थबक तु तौरुबगी मिटिंग मिसामसु ओइरुबा हाइ तारे तंजादु फंगदना एकोइना अखोइगी भारत सरकार ना सैंक्शन नम तवी हाइरिबा सैंक्शन सि करी कवी निपाम सुबह शेड्यूल चलब लोन अमसे मसिगी कोरपरा तवे बंसा यामों ने कोइना अनऑफिशियल टॉक अमा ngarang han sanagi bada कोइना पनबदो कोरपरा कवी मनिपुर दा लेरिबा डेटा मयाम से हुजिक चनरिबा मिति मेक से डेटा दे एंट्री तो बनतीबा मसे कोइना कोरपरा न तवी कोरपरा हाइबसे कोइना डेटा बैंक अमा सेन मनि लोन की मनिपुर की अयाम्बा लोइनमक डेटा बैंक अमा सेमग्रे स्पीच कोइगी स्पीच रिकॉर्ड पो यामों न सा हाइजे बा कोइगी ngarang ngang दाइबी कोइना सिल गारी दो summer school linguistic naga dumaina data khomba dongna
CIL na ekoi speech sample je ekoi na andro phayeng sakpa phayeng loidana ekoi record tokshelle aduga Bengali matam ekoi na meiti mekoi ba Unicode se ekoi semba taraga su Unicode ke bache na base laibani na ekoi gi linguistic data consortium na Bharat Sarkar more than crore sanction tawbiduna hauji hujik se ekoi gi POS tagging haibani POS tagging haibadi pass of speech tagging haibani machine translation ni मिते मेक्ति दी तौद्री होई हुजी बेंगोली मेक्ता हुजी भारत सरकार सेंक्शन तौदना तौरी मतंगी मतंगी मधु पलपसु याय अदुदा लाइबक फबा हाइबा तारे स्पीच साइंस लैब सी नोडल एजेंसी दा लैरुबदेगी अदुगा खिना ट्रेनिंग जिना कमाई तौगी दा भारत के नोडल एजेंसी होइबा इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच हियरिंग आइदना मैसु दा लैबिसि दा ट्रेन सही अनि जी स्पीच साइंस दा लैबिसि दा लेक्सिको स्टैटिक्स एनालिसिस हाइबनी Manipur da lairiba aribadagi hauraga anouda lairiba ikina data collection Manipur da phongiba khabar pongna pham naron gi thaudang khara palleko hairiba text mayam ji digi puya dairaga ngasai among kina sapok thiren ji lining na compile di tobira maduni aina phungja baduna script ki marui khara yaujja baduni aduna lining na disco tobira mi aduga atopa wakonglon thelen samay malo puya tongan puya ariba text mayam ji saita academy winner oiba adik maming chatpa chattabal loinamak kuina data bank che corporate digi tor matungda kuina lexicostatic analysis haibedi kuina wahi sama gumbagi random sampling je maroina phongiba texting degi kuina data entry tore digital format ni aduga kuigi loan wording je loina kano tore asterisk mark na thamme data da fit tore matung sida ngakpase yabung hauji phawada we huji hengalamani matam da ina 2003 4 5 6 7 asigi jidadi 2010 11 jidadi to matam dadi we lonyan se loan wat se Manipuri da lonyan listing ani ga chawan more than 2500 loan wat akoi gi borrowed word loan adi apu bai baduni ko si je Manipuri loan gai jidada yamung lexical item hai batare yauraga leiramme aduna hairiba wahi sing se wigi mitei lon ngangi ba mitei sing asina numit khudingi seasonare ba yamu aduna season bagi sangda yengba matamda khudaboina yamu khoi ahli gumo sing na haibi ba dai ibn igi pa igi ton juna ba mai tolon yam pa mani moi ji mitei pa mi adu moi na kari hai dari da nakong yan thaganu hai dari hai ba se partial loan ne ba berenda da nuksa ai ganu berenda hai ba si parso Arabic loan ne hai ba aduna lonya listing ani ga chawa jig manung da indik aina khangnariba sanskrit ki samri yankhai ni thoi lona ma puba matam da hoigi haktheng na puba direct adagi nakoi na puba sana indirect aduga loan do purak ko matam da wahi dudi puraga khonthok ti purak te ngasai kerosene do koina Manipur da tersing haiba adu loan do ekoi gi khonthok leba dumaina indik sigi manung da lairiba Sanskrit ta wahi samri ga yankhai ni thoi je direct pure ekoina yamna tamthina hojiki social media da troll tawriba Manipuri hairoi dabani mital hai ga dawni hairiba Hindi da ngaure ga hairiba Hindi se sumna tagi wahi chahum tarani thoi haktheng na pure Bengali gi wahi chani ga humdra se masi direct pure aduga Assami gi lon tara punna lon wahi lising amaga sumna nifu mari se Indiki manung chana Sanskrit na kwai dagi yamna loan yan chamri yakhai ni tuije ekoi Manipuri singna hauji huji mitei singna sizinare aduga ani subada Iranian haiji ngasai yamoina haiji giba koi gi kano do beranda dari izat kaina hari do Persian loan ne aduga pasto haibasigi loan jigi wahi chamaga kunthra manga je na koina na puraga ekoina nimit kudingi sizinare kudumaina izat ki dabi piu adigi dalin gaina hainariba court sizinariba wahi singji akoina Iranian Perso Arabic wahi gaktani aduga other European loan da English ta koi direct pubani English ta wahi samapan go homfu je direct haibadi haktheng na pure kudumaina half thare ade koigi holiday oire haiba wahi mayam ama ai usi tek torga thame English ta wahi samapan go homfu je direct pure aduga Portuguese French Greek punjalaga kunithoi apunbada other European da wahi chamapan ga marfu ni thoi je masi apunbada puraga leire aduga non Indic European da Arabic ta loan wahi chamaga sumna ani indirect pure Turkish ta tara inda masina na koi nani
Tamil, Malay, Chinese, Japanese punna wahi kungatare se nakoi na puduna hoji phauda Manipuri singna haidi mitei singna Manipur da lonya lising ani ga chawa hena ne numit kudingi ngangna bajina sijina bagi sangda yengba matamda vulnerable oyena haibani yabu mase exact figure do natraga jakena lexico statistics analysis ki computer di machin thide computer na ekoi record tawasi zero dagi hawi ekoi na computer na Manipur mirror natraga ngasi ekoi na ngasi live thajariba stream live streaming tawribasi computer sina ekoi masak khangibasi tomba chawa abcd koksam laimit iwai inin natraga yellow mayek to natteba fundamental frequency f0 computer di machin thide aduna ekoi na computer da entry tawba data gi matungina text to gi matungina masigi pathap sibuna lexicostatic analysis aduna sizinabagi sangda yengbada numit kudingi ekoi mitei singna Manipur da mitei bakta lonya lising ani chahum henna sizinai masina sizinabagi sangda yengbada yamung vulnerable oi haibani yamung. Okay, thank you. Yam nungai je masung koi ge wakal puning nusing nungai oi ba hai tai koi mayam nasu thagat pi rei yang biri ba oja sing nasu amasung comment pi biro oja sing musu ina han han thagat chari ngasi koi ge marak leng chan bina lei biri ba si Dr. Thokchom Chandramani Manipur dagi ni koi linguist koi Bharat ki hai tai India gi ona phamati thab phum ka de thab pura mo hoji Manipur da lei di aduna koi gi Manipuri loan gi matang da hoji ori ba phibam amasuk Manipuri loan si krai de horapuna du matang phai tang naina jage sigi matung da khoi keno de la si khoi gi loan Manipuri loan si khoi mayam de sum haine khoi sino Tibetan natragana Kukichin family gi ni keno aduni adanan but the thing is the real linguistic point of view dagi khoi gi loan si kram haina ngasigi mawong sida jorokpon amasung karamba thak dagi natraga karamba roots dagi karamba family dagi karamba keno dagi origin ki matang si asida mutang lak si koi Manipuri loan amadi akoi miti loan na koi na khangna ni ba asigi loan si matang yam ngai ji sigi matang da koi da chai na ba kesu leite chai na ri ba se koi gi hantak yamna koi gi kawru gi oiba thawdo amada kawru se kuki oigani naga gi oigani meitei gi oigani haiba gi matang da apum mayam ma tholak pusida loan gi matang ama lai ramdi koi gi masida palli base koi gi loan da di loan gi oiba family ama kuk lai koi gi bharat ta loan gi family si manga lai manga du maning dai loina pallaroi manga sigi manung dai koi tibito ba man se su amani Manipuri loan si tasengbadi tibito ba man jena hena popular oi gibani tasengbadi Sino Tibetan haiga do bani aidana linguist na ayam ba mot pinai aduna Manipuri loan si koi gi register general of India na koi gi 1901 da phong giba report da su koi gi Chittagong Manipuri gaina khangna ba su yoram me haidi baran na ningtam digi mamangi survey da su ne adum yawbani ngai na yamungna update to gi ba koi gi language division na phong 1961 adu 1961 gi report da office of the registrar general du da maru oina Manipuri si koi Chittagong Manipuri haire ga su adum yawbani matam du da haidi yam maru oiba keno ne haibani da Manipuri si matam da Chittagong mani aduga mase ahan monogram ni ya lagu phawade na joint stock company koi gi government of British India oidigi mamang matam adu haitare se ahan monogram ni yamung si utpiriba copy si first copy duni lupa taret pi language division na phong bani koi gi 19 keno da 90 ga 1961 ki report tuni aduga sida policy from early times to census of India 1901 cover tawbani aduna masida Manipuri gi saruk ma yawi adu masida Manipuri se kuki singi group ta yawi mayamna lana kuki sinna policy kuki haiba jati du nate manaba yo mofam yawa kudamaina koi gi manaba singje punjal lakanda koina language family singje koina lepe aduna manaba kudamaina haira kanda koi George William Shakespeare na mana lusai kuki part 1 to iraba matungda kuki haiba term se 1904 gi matungda season na kibini aina George William Shakespeare gi lusai kuki part 1 and 2 da palle maroina ekoi gi Manipuri natraga maite lon se koi gi husiki ahanba 1901 gi degina yawriba 1961 gi report 69 da publish to da palle se kuki sin group si da yawi ado palle bisi atopa scholar sing haiba tare koi gi
cookies maruina creation amasung kono hairab se new linguistic survey of India nataba 1903 amasung 1928 the fongiba creation amasung kono linguistic survey of India da koigi Manipur se cookie sin gi manung chalalli aduga cookie section da su maitai branch haidana koigi Robert Sheffers in 1955 1966 1974 the palle aduga Benedict se 1972 da Cookie Naga group aidana moina palle aduga koigi mase koina Benedict se koi British scholar ni aduga mana asumna hai maitai singje maitai the state language show significant point of contact with Kachin nai maitai singsi maru aina Kachin nai riba zati singasiga yamna tona tinai maru aina as well as with the Cookie Naga hai though though affirmative or permanently adumai ka point with the latter high habiti maitai singje koigi Kachin singa pun bataraga su with Cookie Naga singje Naga natraga cookie je tasengmadi masi tamse British na thon mane haire masida ayam naksal ledana mona pi aduga yamna nungai ba mana hauji hauji hingiba Oregon University ki Australia ki professor hai batare Scott Delancey mana 1997 the phong ma masaga jo kai personal kai seminar pya da pulle mana maitai se akhan ba branch sama pi ga da bani branch oi na pi roi da bani masi mikir maitai na hai ga da bani hai na mana palli hoji hoji hingliba professor Mitiso 1994 sna su magi personal communication da through oja ai boss oi ba professor PC Thokdam se Manipur linguist ni ma ahan ba Kolkata da philology lorpani ma koina wari sanaba matam da su Manipuri se Cookie Sin Naga branch da yamna na balon na oina lawi aduna mot mayam pi base maru oina pirabani na maje koi hujik maki oina di koigi loan gi miyeng gi yeng matam da Cookie Sin group ki manung da lay adubu more contemporary language na harise Manipuri si tipito ba malon singi oina di masagi mayek leijaba bani na masit tongang ba koigi branch samoina happy gedabani haiduna koi rectification tauna ba tongan ba Scott Delancey Metisop na singbana mase digi Manipur digi linguist adu mapalam linguist in hojik propose tawba leire athu bada masi rectification tawrakani habigi thajabadu thami aduna yarimaki masida emotion Cookie singi family da lei haiduna masi emotional oibidana ba appeal du Manipur mirror di through da I appeal tawjage sina samlapa Manipuri loan gi classification duni hojik je maroina classification duni yamu classification ki wena di hojik ki to na yamu adum yarane khale di Okay, yani siga khoi ngasi akhoi sum tasengna topic si khra yamri na khoi asim da sum nei na ba di ate su lei di ate su khangningai na trenga ate su hena wakhan tana ga dem na trenga wakhan puning hai da loksing lokana to da bodi lei di adu raga su mathang da akhoi loan gi keno si kai ha tar gi roots ki matang da khoi asigi tongan ba science ki mai gi linguistic gi manung da khra yetna ba natraga na debate hata di sum lei gani asi every kind knowledge domain pura mak sum lei every subject every topic khuding mak sun lei adugi chayet na ba natraga adugi keno si khara lei gadra natra khoi gi keno si ga shoi dra lei hoi do ai panjagi status ki matang do aduga amana akhoi gi ngasai gi hariba keno si loan gi matang si sum lak pada asi tanga khali tanga palam ge akhoi si pandra di ngai akhoi Manipuri loan haraga Manipuri language haraga mapan lamda maru oina India da su Assam da su Tripura da su ai si khara debate pudi oire ko mayam da su sum khara ngakpi gani akhoi Vishnupriya loan su Manipuri Vishnupriya either Vishnupriya Manipuri or Vishnupriya Manipuri so as a loan among is recognize to be brand tragana no that's only Vishnupriya loan have asigi matai Manipuri loan gi Manipuri gi tung da mang da traga Manipuri loan si bo ama ani thuan ba asigi kano sina karam tauba adu madu hoji makse madu yamu ai yamna maroi ba yamuna topic ama pukapire hoji se Manipuri Vishnupriya haiba ma aduga Manipuri loan haiba ma ani si taseng madi ani se yam amadi Indo-Aryan ne ani se yamna chaune kenai Vishnupriya Manipuri haragadi madu Indo-Aryan sing asidi grammar gi niyom sida makoi gi grammatical gender lei yamungna hoji phambiriba chakri du
yamung gi ozai be mana phamba taragadi Vishnupriya da madu Strilinga abidi लड़की बेटी है नत्रगा कोई नुपा कोई मणिपुरी दा है कि नुपा मसा दो फमी नत्रगा नुपी दो इतै मदु फमी अदुगा यमुंग दो फमी मसिदा ग्रामेटिकल मार्कर लेते अदुगा मखोई गिदी जेंडर से विष्णुप्रिया की ओइनदी जेंडर मार्कर से ग्रामेटिकल जेंडर लै मणिपुरी को ओइनदी ग्रामेटिकल जेंडर लेते सिदा नुपा ना फंबा चौकी दुगा नुपी ना फंबा चौकी सब माने हैबदी मार्कर अमा लेते अद मखोई गिदी लोन अमदी लोनी अदु तबुदबु मखोई जे इंडो ओरियन लैंग्वेज दी अदुगा एकोई मणिपुरी सिना नत्रगा मैतलोन सिना एकोई इंडो एकोई टिबी डोगरमन लोन सिगा अनिमक्ति मानदे मसे मिसकंसेप्शन तबुददि मसे एकोई मणिपुरी एकोई लोन की इंटरनेट पॉलिसी नसु मसे ओहन मनने लवे हाइदि निपाल सेब शेड्यूल चनबा मतमदा एकोई भारत निंगतमलबा मतुंगदा यमु मसे पंदबा यादबने इंटरनेट पॉलिसी अमा लई इंटरनेट पॉलिसी से करी कौगे दा एकोइना अहमदा पॉलिसी दुगी ममिंगना रिडक्शनिस्ट कवई मसे तसेंगदि क्लासिफाई ओय आई हाइडी हाइनिंग दबने दो खरदी पल लगे अदुगा गोल दुगी ममिंगना एसिमिलेशनिस्ट गोल कवई यारी मकई लोन नंबर रिकॉग्नाइज तौबसे मसी भारत सरकार की पॉलिसी दा फंडामेंटल नतेबा निपाल सिबो शेड्यूल हाइबसे मी अमगी हक नतेबा निपाल सिबो शेड्यूल जे आईगी फंडामेंटल राइट नतगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल लम नते हाइबदी मसे आईगी हक अम नते हाइबा निपाल सिबो शेड्यूल से सलसु याबा संदसु याबा अमनी अदुना भारत सरकार सिना पॉलिसी अमा सेमी करमाइना सेम के हाइबदा कोई 19 कनोदा 1960 गा वांगी सर्वेदा भारत दा लोन सी याम लेरमबसे कमाइना हंदगी के हाइबा मतमदा कोई फजन हंदबाई से फजन हंदरे अमु रिडक्शनिस्ट पॉलिसी दा लेरमजे 1961 की सेंसस ता लोन लिसिंग मसाथु यांकैनी तुई लेरमी अदु मधु लेरमबदु 1991 की सेंसस ता लोन चामगा तरामनी दम ले अदुना निपाल सुबदा शेड्यूल चनबा मतम दा खैना विष्णुप्रिया सिना डिमांड तौबसे अखोई फंडामेंटल राइट अमा नते मसे अखोई मोगी लोन की ओइबा इसा की ओइबा प्रेस्टिज क्वेश्चन अमाना मखोई लैंग्वेज अमोइना डेवलप तौबदुना तोंगानबा अमनी अदुबु भारत की पॉलिसी नदी लोन अमा अखोई लोन अमने आइना ngasi बावबदी मसी रिकॉग्नाइज तौबदी लैत्री अखोई निपाल सुबदा शेड्यूल दा यालाना अखोई तौबसे लोन जे सुमनदगी तरा मरी दगी हेना हेन बनतेबा निपाल मसे सब्जेक्ट टू करेक्शन अखोइना सर्वे आगी ट्रेनिंग तौबो मतमदा निपाल सुबदा शेड्यूल जे सुमनदगी लोन तरा निपाल अखोई तरा मरी तंग ओहिन जायरम मने अतै दे लोन जे मथौ तारमदे अदुबु पॉलिटिकल सिना मरम ओइदुना भारतना निंगतम मतुंगदा अखोई भारत की निंगतंबसिदा पॉलिसी मकक सेमी अखोई मैजिक की ओइबा सैसु हाइबा तारे सिदा कई तौगेदा 8 शेड्यूल हाइबसिगा खुदोल अमपि अनि सुबसिना कमाई तौगेदा reorganization of the state through major dominant regional language na tongan tomba lonjau ngang lon sing punsa lagi state same masi भारत सरकार इंटरनेट पॉलिसी ni aduna masagi Vishnupriya na makoi gi mulon na ma establish tawna banga kudo kaisu kaide makoi gi oiba precise question ni adubu Manipuri ga Vishnupriya gadi kariguma makhal amattagi koi gi linguistically mari leinate haibu औदम जगे यम ताबिरिबा tai tai ai marakta phone ama lamba adugi ni anyway yam nungaire tawbutabu akhoi su khangi ase Vishnupriya gi loan adugi di Manipuri loan taseng na haragadi tonganba family haitare amana individual amana तो फैमिली नि तो याम चाउ नि केने yam khena baken tawbutabu ngasagi hariba khoi gi naming had maming thaulakpada sum politically haiga drana tragana state ngasagi legally adugi sum Manipuri Vishnupriya Manipuri habani adugo linguist akhoi na sum yengjabda akhoi ina ज़्यादा थाजा की बा कनो तो कोई मणिपुरी स्टेटस कोई लैंग्वेज की स्टेटस कोई कनो SIL ना तोरो पद मोइसु विष्णुप्रिया लोजी विष्णुप्रिया मणिपुरी हाइते तसी मोइसु विष्णुप्रिया हक्तंग हाइरे लिंग्विस्टिक की मनुंग द कनो ओबे को मिते लोन नत्रगना मिते नत्रगना ऑब्लिक मणिपुरी
adugi Vishnu Priya sida Vishnu Priya na haigadamni haibagi tonganba kenoma su lei adugi proposal haitare. So we are not going to that debate adugi debate to koina thoidokpa tension jararoi ke ngasi keno sida koi maru oina focus tawning basi koi Manipuri loan na tamiti loan focus tawning janing banina asidei sida sum akoi sum khajitang akoi Bangladesh ta Assam Tripura da yingbidiba mayamna khajitang orso sigi matang siga khanningamgadra haibagi keno du gi ojadagi sum pakum oina traga ojagi kali khan du laujabani. So anyway hojik keno da mulasi khoi sum hojik matamji minit yankai mu yore loan gi haurakpa amasung loan gi hojik oiriba phibam si khoi khajitang di nainare tawbatabu asidei sida mayek laktre do mayek sing hakang khajitang ga leirag mayek si laksege do mayek laktre ngai da loan gi matang si khajitang aga khoi gi nainajage khanajage maramdi Manipuri University amadi Assam University Manipuri language anatraga Manipuri Dibugo da su yore ahan Dibugo da su masi na tawgram ne mu okay Dibugo University namganna. Okay, so ashigi keno sing akoi gi keno da education haitare koi keno da matang matang keno gi India gi natraga mai state policy natraga na keno gi mai federal keno gi central gi policy na tongan bamni adu akoi gi leidiba Manipuri macha sing haitare imalon ni natraga na akoi gi fauna loan na ngangna riba akoi gi manungda akoi Manipuri loan season ningda bagi tasing na haragadi ako English na hina season na ba natraga na kano da Tripura na Bangladesh na Bangla hina season na rakpa the Manipur na either in Hindi or English ay taja ba dedi Hindi English one season na hina asumana ako gi loan season ni ngotto gi maram si why we don't want to use our own language mother tongue si asigi maram sina kari oriba natraga asumana sum chatharagadi tungda kari orakpa yaba yamun si hangbiriba question du Maruna Karigidamokta, Equigi, Imalon Gang, Liva, Hojiksi, International Mother Language, February Kumatoida, Hoji campaigns is a terribly. Yamnumai, Adu, Pokumdo, Kumdri among the Manipur Longi, Quigi movement, Quigi status set. Masi Makitanga in Mayam, the internet, the shoe, Google the shoe, Yap Hung the Bakra, I share towing it. Adu Matunga Karigisin and Gabano, I would highlight it on me. Adana 97 the official language and Yoragasu. Manipuri loan se akoina ahanba survey da habidi 1991 gi survey da Manipur se nipa su schedule chandri 92 gi August ki kun adwai da koi nipa su schedule challe nipa su challaba loan ama se medium instruction oina leire adu yam nangakli bade akoi Manipuri natraga mitolon se Manipur University da PG amasung research folklore se folklore department leire bani adu Manipur all Manipuri se tammaga leire bani aduga yamna nungaibana soklising masanipan mawdra mato 1891 to 1947 gi matam dasu ase British regime sida maroina state language ama oina sisinaki obita natana khigi ningthau palingi matam haitare darbar hai koi chosan maharaj bauda darbar system si leidi darbar da maroina darbar da khigi darbar se maroina yamung darbar na lower rules kenosi warep se highest executive judiciary amasung legislature je Manipur ki darbar hai khane jila darbar ga na haine rido adigi sina maroina darbar gi oiba executive oiba judiciary legislature loina makse matam tu da Hindu lining chatlabasu Hindi gi Bengali gi phondri sadana sizinaba typist sina tamba horagasu mitelo natraga Manipuri se khoi darbar gi loan amoina adum fajana saukana sizinayeba aduga yam nungaiba mana 1947 hade soljum samapan nipu taret Manipur State Court Act si sidasu Manipur State Constitution Act 1947 sidana wigi special provision nama oina akanaba section da masi yawe masine wajai amu masida koina yam maru ri loan si mangoi gaina yamu ina harise karigina da 1947 gi Manipur State Constitution Act haibatare Manipur State Court Act harise sidida officially masi endorse tawraga leidineba aduma leire aduga yamna nungaiba ama hairagadi Manipur loan gi masaksi nainaba matamda aikoina ngasagi mar karigi sinadri jo haidi malde kuina masigi oiba puari ama ka darka oini khalle contemporary puari nataba karigino da Manipur da masagi loan tongan ba koi clan tere lerame clan singse state formation to matamda koi mangang ruang kuma loina haira loi madu Google la phange ba koi singse state formation matamda nongda lairin pakhang bana
पुंसलगा 30 दी दा कोई रॉयल क्रॉनिकल द मसीमा न निथो इदना पाल है मसदा इरोय लोइना पुनकिबा कोई प्रिंसिपालिटी से कोई मोइरांग ने अदुना मणिपुरी लोन दा उजेक सवा लाइज इसिंग पाम बकई अदुगा चिंगू लाइ गना हाइरिबा चिंगू सवा पाम्बा अदि लाइ जगा हाइरिबा सि मोइरांग लोनी करिगनो दा मोइरांग लोन जे हुजी कोई सिमांटिक रीडुप्लिकेशन है वहां थोकी ओइबदा कोई रीडुप्लिकेशन अमा लेरगा लेहौरिसे मोइरांग सिंह है मोइरांग जाति हुजी मोइरांग कंगलेरों गाइने रिबो मोइरांग से मोइरांग सलाई सिंह से मसिन लर्स एसिमिलेशन दा है इंडिया दा सु रिडक्शनिस्ट पॉलिसी दुम लई मधु इंटरनेट पॉलिसी नी गोल दुना एसिमिलेशनिस्ट गोल कवी अदुना मतम दु सु स्टेट फॉर्मेशन तो मतम दा इकोन कोना निथोकदा डायनेस्टी दा संगु यादना संगी बसे कोई मोइरांग आई सामसु मोइरांग की क्लान दी यावी अदुगा हुजी हुजी कोई ऑनरेबल एमएलए मंगा कारगा लेदी है they are the descendant of the moirang I di mogi principal mogi language na large the merge to bani moirang kom da moirang mayam do hal ai wari su lei mase husi sin tongan ba ma da tham khraga koi gi assimilation je last assimilation oi bani na hauji huji se lai je ising pam ba kai singu lai oi ma kam to bi gi sereng di su madu oral folk literature oi ba tar ga su 2009 ge april 3 de iba bharat sarkar gi confidential letter du na hai ri base oral language hai ba maga oral spoken literature hai ba maga ani se ya masi classical literature da chanba ya ye base pallaga leri ne aduna ekoina loktak civilization natraga imphal valley civilization je last assimilation je koigi moirang je ne ba aduna huji phau da mogi loan se retain tawraga leiri ne ba aduna manipuri sidi muloi ana huji phau di adumaina leire aduga tonganba ama palongdaba yadaba ngasai amungna haibibado koigi report on archaeological study in Manipur bulletin 1935 solsimu chapan kutra manga da phone kiba sida irami se sida kaigida 562 658 sakapta lising amaga songa humfu dagi na satu yankani panda pan kiba ningtho ura kontho bogi matamda koigi मेटे स्क्रिप्ट नत्रगा मणिपुरी स्क्रिप्ट हाइरगा होजि खंगनरि से मेटे स्क्रिप्ट से मसी इसिंदुना थममबगी रेकॉर्ड से आर्कियोलॉजिकल स्टडी मणिपुर बुलेटिन द पल्ले अतोपा अमना कोगी यामना निंथौ कोक्टेक चागी मतम हाइतारे सकाप्ता लिसिंग अमगा सात्रित सॉरी सकाप्ता सका सात्रित कुनगा माथोइ दगिना सात्रित मौद्रा मापन गी मतम द पालंबा निंथौ कोक्टेक चागी मतम द कोगी कॉपर प्लेट से copper plate कोई मयक से इसिंदुना थममे अदगी अमों मवांगदा कोई अमों का कोई अनऑफिशियल कोई ट्रायल अमदा अमों न पनबिगी बा दु आई मसे सासु सरुरे खोइबु इंस्क्रिप्शन ना पल्लिदो खोइबु आइबसी कांगलुप अमने मैतेना थोनमनि तसेंगना खोइबु आइबसे खोइगी मपु हाइबनि अदुगा खोइबु अबसे जाति अमने हुजि मदु इपवा कवे इपोवा हाइबनि अदुगा मैते सिंगना खोइबु कवी खोइगी मपु खोइ संगलगा थम्मी हाइबि मोंग हाइबनि तसेंगमदि मदु इपवा हाइबनि चांदेल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग ताबा मदुदा लेरिबा इंस्क्रिप्शन दो अदुजु अदु डेट ति चपचाना मदु पलमद्रे चंद्रकीर्ति महाराज के हक तक ने अदमाइ पल्ली अदुबु अदु मसाई सिदा पलौदबा यादबा मा हाइरगदि यमु मसाई जेबदो कलकत्ता यूनिवर्सिटी दा डिब्रूगढ़ कलकत्ता यूनिवर्सिटी मणिपुर अखोगी सिलचर यूनिवर्सिटी दा लेट्रिंग ममांग हाइबा तारे कलकत्ता यूनिवर्सिटी अदुगा डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी am लीरबा यूनिवर्सिटी हेरिटेज यूनिवर्सिटी नि मसिदा MIL ओइना BA पास द मणिपुरी लोन से हाइदि मिटल लोन से सब्जेक्ट अमो ओइना तंबा याहल्ले अदुगा लोइना गुवाहाटी यूनिवर्सिटी दा होजि कंट्रोवर्सी अपन थोइजा सामदा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी दा ना लोबा BT हाइ तारे BT एग्जामिनेशन दसु सब्जेक्ट अमो ओइना सांगेंग थाबा याहल्ले BT कोई बेट ट्रेनिंग का हाइना बदो मनि खाली होजि होजि याम कना सेयना बुसु लेरि बनी अदुना मसिदसु कोगी BT एग्जामिनेशन दा अप्रूव तौरगा हौजी हौजी अदुम परीक्षा थाबा याहल्लगा लेरिबा दुगुंबा लोन नमनी अदुना लोन असि अदुगा अदुमाइना सीजन लेरगा लोइना मसिदि मतांग सिदा इना मणिपुर मिरर की खुदोंचाबा लौजरगा इना पलौदबा यादबा मतांग अमला आई मरमदि मणिपुर की बांग्लादेश की वफम सिदि करिगनोदा हते इकुइ कुइदना कोगी टॉम टीवी की सीनियर एंकर रिपोर्टर मिराज कोरीना मनि कोगी असा कनोदा बांग्लादेश की खोंगचत नमदा मणिपुर की निथौसिंग हुजी हुजी माइ मसा मसुसिंग लेरी मखोइना मैदलोन से हौजी हुजी यामना फजना ngangi viral oi madu ai koi ubada kappe maitai leibak sida manipur da mitai sing na maru ina maitalon si pak san ngang bagi sang si
सिजनबगी सांगसे खरा कोई नोन्यान मैम योनजले अदुबु बांग्लादेश की मितै पांगल सिंह अदुगा बांग्लादेश की मितै निंथौ गी डिसेंडेंट मयाम लैबसिंग अदुना हौखिबा टोम टीवी की एंकर ना माना कुइद्री हप्ता अमगी ममांगदनी बांग्लादेश की माना लाइव थारको मतमदा उरिबा पोसिदा यामना ngakpadi कोई एकोइना अगांग द इसिंग दो पोरोय द बकेट तकी इसिंग दो कोलो हाय अदुदा इरुपी हाय बा पोसि अदगी इदुआ इपुआ गाजे हाय इदु निंथौ हायरी फजा फजबा मणिपुरी लोन की मसाक मयामदुदी बांग्लादेश मणिपुरी मैतै पांगल सिंगसु कल्लगा लैबसे मसिगिदमक्ता मणिपुरी मिरर बु आई लेकाय खुनबदु उचरी मसि खुंदोक नाबे अदुगा यामना नुंगाइबा अमा हायरगदी बांग्लादेश की से खुंचत मसली मधु ngaliंgi matamni 1991 की सेंसस ता बांग्लादेश ता मरुइना मणिपुरी मिसिंग सी पुंजलगा लिसिंग कुमंगा लई हायदना सेंसस रिपोर्ट ता पल्ली मधुगी मनुंगदा मियोय लिसिंग ट्राउंड दोइना मौलवी बाजार दा तायेना बखिना रिपोर्ट ता पल्ली मियोय लिसिंग तरेतना सिलेट रो मितै सिना यामना तोइना चलंबा सिलेट सिदना मियोय लिसिंग तरे सिदि यामना ताद्रे तरे ताय अदुगा कोइगी मियोय लिसिंग मरीना कोइगी हौबी गर्ल्स अना खोंथोक से करिगुंबा सोय यावरगसु ngakpigani हौबी गर्ल्स हारिबा जगा अदुदा मियोय लिसिंग मरीना ताय मसिना ख्वाइदि यामदना ताय हायदना रिपोर्ट अमा आइगी होई मसि तसेंगमदि कोइना इंटरनेट सिक्योरिटी की ओइना लाक्चरमबनी मसि पब्लिक डोमेन दा थंबदि यादबनी मसि लैंग्वेज हाइबसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर मनुंग दा चल्ली मयामना लैंग्वेज हाइबसे मयामना खंगदना सेंसस काइजे होमगी मनुंग दा चनबने अदो इंटरनेट सिक्योरिटी की सरुगा मोइना लाक्चरमबनी मदुदा सुमाइना रिपोर्ट पीबी रही अदुगा यामना नुंगाइबा मना आइना लिंग्विस्ट अमा ओइरुबनिना बांग्लादेश ता मदु उनरकपदा यामना नुंगाइबसे अखिना मरुइना अखोइदि एक्सटर्नल अफेयर्स की मियुइसिंगदा अखोइदि इंटरनेट ऑपरेटिव कामुगा वारी सानबनिना ऑफिशियल ओइना पब्लिक डोमेन दा थंबा याद्रगसु मदुदा मखोइना पनबिरकपसे सोंसिंग साबन 115 दा बांग्लादेश मणिपुरी साहित्य संसद ना लिंखलगा कोइगी मैगजीन दीपान बिता खोंथोक सोरगसु ngakpigani दीपान बिता कौबा कोई लिटरेरी मैगजीन नम फोंगी अदना कोइ पल्ली अदुगा बीएमएस ना अमुकसु कोइ सांग नाइनदि फोंगदबा फ्लेम मैदना इंग्लिश ता मैरा कौबा अमसु फोंगे अदना कोइदा अपग्रेड तौबिरई अदुगा यामना नुंगाइबा अमा हाइ तारगदि अतोप ऑर्गेनाइजेशन जै पलुद्रगसु इपोम सजिबु मिकअप थोपा कोलाउना सिंबु मयामा फोंगे अदना कोइ इंटरनेट सिक्योरिटी दा कोइ इंटरनेट ऑपरेटिव ता पाउतंबी अदुगा 1982 दा इहा लांगोइना कोइगी सैरेंगी लाइरिक बसंत कुनी पलागी लैरांग हाइदना बीएमएस ना फोंगी हाइ अदुगा 1990 दा मियोई कुन खंकलबा मणिपुरी सैरेंग कुन कोइगी मणिपुरी की कोइ सैरेंग हाइतारे कभी सिंसिदा तौरगा कोइना फोंगी हाइदना कोइना अपडेट तौरपसिना मरम होइदना बांग्लादेश ता मणिपुरी सिना महौसादगी सनरबा लोन की ओइबा कोइगी क्लासिकल लिटरेचर इदु निंथौ इफा गाइजे हुजि हुजि रिटेन तौदना सुमाइना इवन हुजि मणिपुर मिरर ना तौरि जायाम्बा कोइगी बांग्लादेश की नाउसिंगी माइ हुजि सुमाइना तौदना कोइगी अतोप लाइरिक अनि खक हाइतारे मणिपुरी दा फोंगे हाइदा मोइ ताई लाइरिक अनि दु मोइना सुमाइना पल्ली मयांग मपै मरक्ता हाइबा मगा वखल की नाचोम हाइबा मगा सुमाइना फोंगदुना यारि मखै मैतलोन ngang अदुगा कोइगी चनबिसु मितै पांगल सिंग अदुना मोइगी चनबीदा मखोगी मिथलोन से ngakतना थम्मे हाइबगी रिपोर्ट अमा अखोइदा पी अदुगा नान अपडेट तौरपसिगा लैनुरगदि मसिगी दमक्ता अखोइ इकाइ खुनबदु मणिपुर मिररगी थुदाई फोंदोकचगे अदुना ngसाइगी लोन असे यामना डेवलप तौरगा लैरि हाइबदो अदुगी चौराकवा मसक तुनि यम थमजे ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯗꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯝꯊꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯥꯕꯨ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯟꯗꯔꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯋꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ PhD ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯈꯠꯂꯤꯁꯤꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄꯁꯦ ꯏꯚꯦꯟ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯄꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯖꯈꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯤꯖꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯦꯃꯤ ꯀꯤꯝ ꯃꯈꯣꯏ SILꯗꯒꯤ ꯁꯃꯟ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯂꯤꯡꯒ꯭ꯋꯤꯁꯇꯤꯛ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯁꯔꯚꯦ ꯑꯃꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ
ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯔꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄꯒ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯃꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯒꯠꯂꯛꯄ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯔꯒꯗꯤ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯒ ꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯒ ꯁꯨꯝ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯃꯈꯣꯏꯒ ꯁꯨꯝ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯁꯨꯝ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯈꯣꯏ ꯗꯦꯂꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯉꯥꯡꯅꯔꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯇꯥꯊꯔꯛꯄ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ दगी नत्रगा बांग्लादेश तक लेरिबा केनोसिंग नखोगी लाइरिक लाइसु यावदबा नत्रगा नै खुलक लेरक्तनि फतेन ngangnari but when matang matang masa masu sin लाइरिक हेरकपगी मतुंग दरे सुम मिते रोनगी ngangnabagi चांग सि सुम केनसुम निमधरक हाइतारे अदे हुजिकी वांगना ओजाना पनबी की बखोई गी लोन्या हाइ मापन लोन वर्ड की केनोसिना सुम हेंजरक इट्स नॉट ओनली फॉर द मणिपुरी लैंग्वेज खक्ते की नतबा अतोपा लैंग्वेज पनोति बेंगोली इवन बेंगोली गी मखोई सुम यामना केनोइन डिबेट ओइन याम नेनरी असिदे सिदा कोई इमा लोन हाइदि मसा मसागी ममा लोन सी कमाइना हेन चाखहनबा याबा असिगी लाइक लाइसु हेबा मीसिंगी मनुंगदसु असिगे पॉपुलराइजिंग असी याम मथौ ताई हाइबगी केनो तो ओजा सी याम नुंगारे अदो होजि तसेंगनी ओजान तंबिबदु बांग्लादेश तसु अमसुंग मपान लमदा अते मफमदसु मणिपुरी लोन सी हेक सी बदी सी रोय नत्रगन असिगी केनो सी देक ताथरोय अदो रगसु गांगनबगी चांग सिदी नोंगनोंगी ताथरई हाइबसिसु कोई पाखत नोंगनोंगी चांग हंतरागसु अखोगी मैथल लोनगी असेंबा अखोगी ऑल कोइना साइजरबा क्लासिकल लिटरेचर दे यावरबा वाई वता सिंगदुदी बांग्लादेश की इमा इवेंट सिंगना पलकदा कोई इमोशनल होय आई मिराज कोरी की गो मतम द मित की पीताई मोइना मैथल लोन असेंग मंगा को मतम दा तसेंना चले वे याम नोय ए कोइना ngang लोन अको लिंग्विस्ट होइना दे दम खंगबा अदुगा लिंग्विस्ट नतम सिंगदे कइनो माना हारिसे इदु निंथौ इपुआगा हारिसे करिनो इतोन गारिसे करिनो काइना इतोन हाइसे कइनो इंगोदा हंगी अदे मसागी इपुआ हाइसे अदु मसाई मोय मिते पांगन सिंगना इदु निंथौ इपुआगा हारिको मतम जे मसी असी क्लासिकल लिटरेचर दे बसिगी पोसे सिदे और लोन दई सिंगनेबा अदु मोय मसी सिनरीबा अदु सी उबा मतम सिदा आइकोइना लोन सिमदे ए मोयना सुमाइना लोन एंडेंजर ओइरे हाइरे मिते सिंगनदि कंद्रे अपिकपा जा लोन यामजु यामदो लिसिंग कुलुंदोइदुना मोइनदि लोन सि सुमाइना ngangi हाइबनिदि युमदा ओरगसु पाब्लिक दुम ए इतोनि बुवा लाइब्रा तादौ गाइना तादौ हाइरिसे अखोइना खुनुंगनेना हाइबे वानी तसेंगदि अखोइगी ऑल अखोइगी येलो रोन हाइबनेबसि असेंग लोनदुनेबसि अखोइना कका हाइरगे अखोइ लोनजे ओइद्रे चुमे असिगी केनोसु लेइ असिगी केनोसे अखोइना असि ओइबगी मरमसे एइ सुम खनबदा अखोइ चही चनी नत्रगा चहुम चहुम युमांगसु ओइरमबा याय खरमना चही चहुम ममांगदि लाखिबनि सु हाय असोइना ममांगदि लाखिना असुमाइना केनोदा अखोइगी मपान लमदा नत्रगा मयांग अतोपा लोन न खुंदाबो फमसिंग दा कोइना लेरपो मतमदा अखोइगी कैरोइ लेकाय नत्रगा इमुंग मनुंगी लोन पुरकपा हाइदे मतम चही चनी गी मांग चहुम गी मांग पुरकखिबा लोन सिंग हौजिकसु अदु ओइना सिजनबरिना अदुगी केनोसिंग दो कोइसु मांगना चटली अदुगी चाथोकचै अमसुंग अदु कोइ गांगना चटपा ngamgani अदुगी सु कोइ कन्न होनजरी अयमो मोइ मरक्तने वाफो खक साइस नो बमा खक मरक्तने नेक्स्ट ताउ छु बमा मसे हायो द्रगदि किमाइ दबा मा लेरे यामना अखोइगी मणिपुरी लोन सिना ngसाइगी मैथल लोन सिना यामना वांगना लेरमे आबि खुदम से अखोइगी चंद्रकिति महाराज ना जिला अखोइगी ब्रिटिश गवर्नमेंट दा इबा चिठी दने हाइदि फेब्रुअरी 1886 सिमला एकॉर्ड फॉरेन डिपार्टमेंट की इडिट प्रोस ताई हाफ्रे आई तो यमु देंग से थाबा नंगहुद्रे थागत चिठी इबदा मिते लोना वाइ से इरगा थाइ चंद्रकिति महाराज ना ब्रिटिश गवर्नमेंट इबा चिठी से फेब्रुअरी 1896 सिमला एकॉर्ड फॉरेन डिपार्टमेंट दा इबा से मिते लोन दा इबा ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा थाना चिठी से अदुगा अतोपा मना 600 AD दगिना सातुक दगिना sok lising ama kasanipan maudragi manung aduwai dasu manipuri loan je official language ama oina sizinarambagi khudam se marang kaina phangye yamu asine maroi naina paning baje aduga amana aina yamna nungai base huji huji maksu manipur canada leraga manipuri loan si metal loan si kannaba yamung hoina manipur mirror da ugna digital archive ta natraga NLP haitare natural language processing natraga machine translation tauna nabagi bagi ahan tharuk saruk amoina huji record tawiri base si kai ai masida ina yamna nungai taba ma ina nungai buju phawi nungai tabu ju phawi ai gi loan kanbagi ihau se ai ama matamda mapalam dagi hawe maru ina manipur loan gi metal loan ngang gadani mama loan na sak son gadawni ai gi ima loan na ma leigadawni ima ai mayek ama leigadawni hai base masi ikai kunusal ai laiwi kraba mayam nadi laining na palle so lisima samapan kuntha da 1930 da apopo maru linkhalle aduga mana
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯀꯣꯛ ꯇꯤꯔꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯄꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯌꯦꯂꯣ ꯃꯌꯦꯛ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯃꯥꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯅꯤ joint stock company government of British India gi matamda Shillongda register tawduna apoku marup linkhalle basida ihal hanba literature du moina makhoi lainga nauria fulo kasarisina Manipuri lon da ngangadabani adana tangban amasung akhoi laining thong lekpau sakok thiren adagi aigi wareng na singba lonyan amatta yaudana mana movement hali adugi matungda अखोगी 1945 दा मैतै मरुप मणिपुर दा लिंखली डिप्यूटी स्पीकर ओरमा ओजा तकलम बोकुल अदुगा साहित्य परिषद सी अपोगु मरुप की 1930 ना हाले अदुम ददी हम चंद्रगसु लाइनगन नौरे फुलवना माना मणिपुर की लिटरेचर से अखोगी बेल मेटल हाइतारे सागेगी यंबुंगसु सागेगी पिबा ओइरगदी सागेगी पिबा सिंगा लाप लाइसेल दना मलेरबी लाइसेंस सी अखोगी लिंग्विस्टिक की लोंदा ददी अखोना बेल मेटल कवे बेल मेटल हाइबदी कोई मतलब ममदा निंथौगी निंथौना सिजिनरंबा कोई कोपर कोई सेनियक है बतारे सेनियक सिदा कोई मयेक यावी भारत मरोइना मयेक से कोई 3rd century एदी अशोकन इंस्क्रिप्शन जे सिदगी हवी मरोइना बेल मेटल है बतारे लाइनिंग नौरे फुलवना कंपाइल तौरगा थंबिरंबा कोई येलो मयेक हाइरगा खंगरिबा अदुगुंबा मयेक सिंगदी मांगना लाइसेंस नत्रगा बेल कोई लिंग्विस्ट की लोदा देखो कोई ना बस ये फिर कलेक्शन तो मतलब द बेल मेटल नहीं कोई ऑफिशियली कोई काय खुना चरीबा कोई फोटोग्राफर आई बता रहे कोई संपादित तो ना थाबी की कोई ना कसै आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया की संपाद मसा से लागतना कोई विष्णुपुर की कोर्ट अमदा हजिकी बेल मेटल दा यावबा मयेक सी मिटे की मयेक नि मसी की मतांग दा कोई कंपाइल तौरगा लेगी बसी मसी तसेंगमक फंगबरा फंगदबरा इदना फोटोग्राफर नौबा ना थाबिरक कोई बेल मेटल पैसा द मयेक यावबसे मसीदा यावरिबा मयेक सिंग असे सी कोई कंपाइल तौरकांदा माना कोई येलो रोन हाइबा ग्रामर अमखक सागलमे अदुगा ख्वाइदिक अहनबा मतमदुगी कंटेम्पोररी लिटरेचर से कोई लाइनिंगन नाउरिया फुलोना सुमाइना अदु मतुंगदा साहित्य परिषद सी खर थेंगना लापने अदुमाइना मसिगी इहौसे अखोई मपान की मणिपुरी ना अदुम हौजिकसु या यामुंगना कोई मणिपुरी लोन की मसा अमा ngasimak hangbilabo wangsimak मणिपुरी मपान दगी हंगपनी अखोई ओइनदी सोशल मीडिया दा ट्रोल तौबा बस आई हायोदबा यादबदी लोन से सौखत मिनसी हाइबगी मुहुतदा ट्रोल तौबगुंबा मयाम अमा लाई अदुबु मपाल की मणिपुरी सिन मरुंगदा मॉन्ट्रियल कनाडा दा हुजिकसे नुमिदांग मतमनी यामुंग मतम काइथोअकांदा लोन से कनगदौनी नत्रगा स्टेटस अमा लई हाइबस कनगदौनी काइना हाइदि से मपाल की मणिपुरी सिन इहो सागलपसे मसे आइदि मसे फिना सेंग हाइदि मसे काय होइदना हारका मसे सैल्यूटेशन पिबम थुइ आई मसी दमदे काय खनबो कोई कनो मसु लाई कोई मैसेज कमेंट मसु यामने सुम ओजा कनोना मंगलेम्बा अहिबम द हंगबिरकपनी ओजाना हारिसे मतंग मदा पंजरबदा कोई लोन्यान कोई बाजार हाई बसिना नमहत खिदनो कैथेल हाइबे बहुता बाजार हाइबा पाउची हाइबे बहुता खबर हाइबा ओजाना सु पनगिबदम ngsaigi बाजार हाइबसु कनोने कोई इंडिया की लोन नते मसे कोइना पर्सो अराबिक इरानियन हारिजिनी पर्शियन लोने कोई मिटे पंगल लोन लाइनरिदो तो मैं अदुमाइना असिगी इहोसे मणिपुरददी असिगी कनो इहो मदि लाए अदु एनीवे अखोई असी मतांग याम ने कोई खजिक्तंग लोन गा लोने यो सोशल मीडिया होइना लाको ऑफिशियल होइना दि यामो उदे ngasi yamung na tore je manipur miren official na tore aduga social media da troll to boina even ngasi ki topic se manipuri hai mitalon hai ga tone na I want to troll to bo thene me sai kisu songje de yam ngai ji maram di koi na pamjeri ba manipuri lon kanji na traga mitalon kanji hai bi ri na troll toro pudo koi ki dabuk ti thona habi bane na lawi hoi ma samsa ge isa ge wakalon kenogi tongan ba hoi mitalon हाइगरा नत्रगरा मणिपुरी लोन हाइब्रा असिगी कनोसिदे ngasai adugi dudi poi pangre amana ojana haibi hibado so we are not going aduga idu da koi yam tamuk tangsan laroige matamju khuyona rabanina hojik mathang da akoi keno da lasi mayek ki matang se ai hojik mate amtang panjabada haibi keno da koi gi mayek ki keno da lasi koi mayek ki keno sida ओजादा अइना सुम अखोई ओजाना सु लारिक ओइना सु पुथोकिबा अदुगा लोइना ना मयकी मतांग दा यम आइदे अदु मतांग आई मरा मतांग यम सारे मणिपुर मिरर सुमाइना कोइगी कोइदा मसिमाइना गना वनबसे यम नुवाई मरुइना होजिकसे मयामना अचुम मये ने हाइ अथोइब मये नत्रगा अचुम मये ने हाइ मदा यमु
linguist ki miyeng dadi achumba natraga athoi ba mayek hai base leite malem sida leiriba natraga manipur da leiriba yellow may oigera mitei mayek oigera natra any mayek oijeno mayek kudimak se loina ma linguistic lai kai kunei ado masidai da athoi ba natraga achumba ba leite taw ari ba hai budi lei all archive hai budi lei aduga all archive natraga akogi chronicle ningthau kon da sizinaba mayek hai ba ma tongana lei aduga official oina sizinaba mayek lei aduga athoi ba achumba hai budi leite huji huji mayam na social media da ri je magi mayek tuna chumi aigi mayek na chumi mayek hai basi emotional issue ni mayek tami si boroda borogi mayama thawai na pontha oikibadu huji huji ISBT leiri basi gi opposite ta boro singbu may borogi mayek chanaga daune hai ba matam da makoi nomaina pan na sikiba mayama ma lei aduna mayek hai basi emotional issue ni aduna saina yamu ai ngalak nganbada haijagi bado mayek hai basi mioi bana chaukhallaba yamna chaukhallaba matung da mayek si semak paneba aduga mayek hai basi di kai ngasai tamgiba matam da lol ama hai basi ai hoina leiri badu natte ai budi karibo posak adubu khudamna uttuna takba gumani mayek hai basi kona develop tawbani hauji khoi ge sanari ba khoi ge manipur sarkar na approve tawduna leiraba mayek ase taseng made koina yamung sengnai ragadi khoi brahmi gi gupta lei mase khoi hujik unicode ta Michael Iverson na lusingba ngasi deng sei tara gi mamangda United States ki khoi gi non profit organization haba hai tare khoi mada unicode semba sida hujik chanir ba mayek si code se 0 degi hawi 0 je khoi na fundamental frequency adamada computer key layout hai bari computer da yam arai mo da sinaba yanar ba gi damakta khoi gi Michael Iverson na lusingba timma mana 100 crore sanction tawduna khoi gi unicode se semi ado matam da su hujik chanariba mitei mayek si mana brahmi time na hai india da mayek ani kak si nai mayek amadudi ahan ba mayek si kari kauge brahmi kawi brahmi hai bidi oirom de yelom da oi ibuduni mase khoina bangali da lipi hai buduni aduga atopa mayek amana kharosti kawi kharosti hai bududi yelom de gi oirom da hujik mitei pangan naga si nariba urdu lon si kharosti kawi adumaina hujik se unicode ta hablaba ama yamun hujik pire basi mayek ki evolution ni hujik koina sakhale hariba mitei akogi bengali mayek je 15th century madung da koina develop tawrak pani aduna mayek ki matang sidi yamna emotional issue ni aduna hoki ba government haiba tare government kya ro khone development of mitei mayek ki matang si lining na ore fulona yamna ngalingai da yellow mayek puktok pirami adubu maduna tonganba ama legal procedure tongan chakraga hujik ko gi na mayek ama chanaba matamda economy oiba ma sange economy contemporary digital world sida maruina mai amachanaba matam da daka oi ribase economy haiba masange haidi ibada yamna laiba feasible oi thokpa yaba aduga acceptability prajana yaba haiba ma sange ohum sini maruina sangi se aduna manipur sarkar na solising mga samapun humdraga ni pan gi gazette notification da 16 November 1975 da JK Sangluria Special Secretary Education Government of Manipur na warol amagi matungina koigi maitai mayek matumta MWTI adum haire the government of Manipur is pleased to constitute an expert committee on Maitai Mayek Maitai script comprising of following person to find out the country accepted Maitai Mayek and develop the same in the interest of the public haidana matamduki minister Manipur aduga Dr. L. Chandramani agriculture minister sina convener oiraga tongan ba education director linguist mayama sidida linguist ama katane yauri W. THOKCHOM Singh haibasiga MS Ningomba haiba ani sinatare atai di linguist amata natte expert amata yaugdaba committee ni matamdu da yaugri base expert ta yauri se W. THOKCHOM haiba amaga kenone atai sidi expert amata natte oi MS Ningomba GNU center ani maksidi linguistic expert ni aduga leoriba sidi expert natte aduga 1959 da 9 May da SD Sanglu akogi बहुजुआना थोपा ओदर मदा कोई मतमदुगी कनोदा श्रीति बोकुल लाइ तारे डिप्यूटी स्पीकर ओबिरंबा प्रेसिडेंट मैतै मरुपता कोई मणिपुरी स्क्रिप्ट नत्रगा येलो मयक सेमगत पगी कदब सिथियमा बकोइदि इरमे अदुगी मतंग दगी दि मयक किसे नबसे लैख्रे मयक किसे नब लापु मतमदुदा कोई
Sri M Ibotombi Singh, Honorable MLA na koigi matamdugi tang kungomdoi tha taruk 1978 ta koigi yumnam yaimana pukhale madu ibot Sri Ibotombi pukhal MLA pukhalakuni maduda resolution nama pass tawi Maitel onsi official language state oina revival tohanba loinana koigi miti mayek ase educational institutions singda satna gadabani haidana masida local expert hai batare local expert se matam dugi koina pandit ana hai aduga mapandagi decipheration ta epigraphy sama yawal laga Manipuri maitai mayek ki oiba expert committee ama sem basida resolution number 7 and action number 87 sida masi assembly da ware lawkiba lei adudagi makha sathar pada hauji hujikti koigi matam adugi koigi archaeological survey of India na koigi Sri Sanasam na tharakpa Guwahati High Court ta tharakpa amagi matung ina koigi archaeological survey of India dagi MD Sampat latuna maitai mayek natraga maitai ron natraga maitai gi asengma mayek ama laptop kadabani haibagi warol ama man speech pen ama ane yamungda MD Sampat Chief Epigraphist Director Epigraphy gi Sirol du madu utpiragidi yamna nuaini mase original authentic musai archaeological survey of India na piba magi expert committee ki report tuni aduga akon bada objective sumaina magi movement se lakpasida se naba mayama thui kenoji make luptin committee na 1930 akoi 58 ta March ki tang traum da 1958 ta koigi make luptin committee semi mioi drama semi adu manungda koigi lining school of thought habisigi mioi teret ama adu atopo kangu di mioi teret se da matamadugi district and session judge oiramba koigi ibungo wal sina chairman oiduna semi adu manungda koigi lining school of thought ta takelam bokul ngasepa manikchan mongol jamba amu ibungo nongthombam naran soibam ram singh adu imoirang jamba munana masung tere se ibungo sera basana singh basina represent tawduna koigi sida sumaina luptin committee sigi warep se yarakta badigi koigi mitai group na chief commissioner da takshin basiro lama me gi tangmanga 1959 ingda pisele madugi matungina local inquiry masemi 1959 gi me gi tang taraga mapanda 1959 gi me gi tang taramapal koigi miscellaneous 8658 matungina matamadugi secretary education SD bahugana na mitai marupta warolama sumna kangali madudi. It is necessary that opinion on expert is obtained in the matter as there is no anonymity regarding the genuine of any particular script. The National Archive of India will be the proper authority to give opinion in the matter. I have the National Archive na aroiba ware logjarasanu haidana koigi matamadugi bahugana na thokpa order duna palle adudagi di koigi MPP na lusingba sarkar ama lae MPP na lusingba sarkar ama lakpadudagi di koigi kanoni lenga pasaka matungda education minister ubumba yumnam yaimana mitai mekidamakta normally ba kangusing kauduna mitin anirak tawre mitai anirak tawraba matungda koigi Dr. Grayson linguistic survey of India da yauriba mayek ku sagatpa adigi atopa school na nauria hanna sagatpa discover tobe mayek sagatpa kangusing punsel lakanda mai tawi tawuda luri badi matamdudagi MPP ki sarkar se kai ki badagi makata na mayeki movement si huji matamduda laigidre adubu huji mamangi paliba sarkar asina high river school ani sigi mute ani habadi education minister yauna mute tara nepal se october gin soglising sama per hundran to inga miti mek advisory committee seme nauria alna thizinduna thamba mek sagot pakangu gi ahal libungo se moi ngai yaure asumna makha sathar podagi MPP ki sarkar se yumnam yaima yauba koigi MPP ki sarkar se kai ki badi makha tana sadagidre adubu koigi koi hujik anoba sarkar ama lakpaga loinana haujikti mitai mayeksi koigi approve tawduna koigi Manipur sarkar da hujiki mitai may haina khangnariba haje hujik official loina masi MA level bawda hana graduate level toramado hujik MA level bawda tambai abagi kano sidi hujik fawgi si hujik government approve tawduna khalle
ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯡꯒ꯭ꯋꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯔꯔꯒꯤ ꯊꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯃꯗ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯨꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗ ꯃꯌꯦꯛ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 10,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯅꯗꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯠꯅꯩ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯐꯤꯖꯤꯕꯜ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯇꯦꯕꯤलिꯇꯤ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯆꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯨꯝꯗꯕꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ प्रजाजन एक्सेप्ट तौथोखिबजे अदुगे गवर्नमेंट सु एप्रूव तौगिबना मरम ओइदुना हुजिमकी ओइनदी हुजि मयक कुंतरेसे हुजि एप्रूव तौदना अखैना मणिपुर अमसु मणिपुरगी मपानदा तमना एमए लेवल फावदा यौरे आइदना इ थमजगे Okay, that's good. Kainadi ngasagi mayeki matang yamna sentiment amasung emotion lakpa kanoma leibanina aduga aina sum akhoi chumba natragana chumdaba or correct or incorrect aduna tabida ina khalitang scientific way da akhoi linguistic point of view dagi mayek ama habadi akhoi alphabet natragana script asigi su tonganba meaning ama lei aduna mayek ama oirapasi kamaina evolve orapon akhoi di pangai hai ꯍꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯥꯏꯊꯣꯂꯣꯖꯤꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯊꯥꯖꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ how to develop a script ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯂꯣꯟ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯜꯐꯥꯕꯦꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦ ꯁꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯗꯦꯚꯂꯞ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯤꯁꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯗꯦꯚꯂꯞ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ there is a debate hoi odana haibadimok chumi haibasu nataba odana hoji ki wakanda hoji ki kenoda phangakpa information haita knowledge or information natrana data adugi the base topiraga amutang chum nisang abudu aduna loyal odana haidumak mayamna yadaba yade natraga sina chumi haibdi nataba just point of akoi linguistic point of view dagi si khalitang thambiyoja hoji maroina may ama sanaba natra ai ngasai hogibadaju ai hagachari mayek haibase tasengbadi longa mayek leinaba marisi lon ama haibaside ai hoina leiribadu natte ai bedi karibu posak adubu khudamna uttuna takpane ne mapanda aina haijakre maroina mayek si laktri mamangda kuina sign edana khudamse sign yalana latni sign language and aina dije ada yamu aina sumaina ka toredi sumaina torini sumaina toragadi phak haibani sumaina toragadi apina si vote kare haibani na basi akai win noire ga ina basi matam amada basi sign je script oina leitri mamang da sign haiba language ana lei atom konati pictorial malenguina anba make se sumerian singna makoi laloliti ki pose si laloliti ki oiba pot si boina karmaina ningsing na honaba matam na makoina koigi koigi surum gumbasida makoina saiti natraga kangru natraga rock gumbasina isinduna thame maroina makoigi oiba koigi karbar hai tare karbar jibo baitlo nate mogi laloliti hai batare laloliti ko oiba pose khangje na bagida makoina khudam moina yeksel laga surum gumbadi islaga thame mado sumerian jin hali sumerian jin hojikti kenoramda koi iraq lomda sakramane area je aduga manipur gi india gi oina su koigi mohenjo-daro gaina laiba Indus Valley civilization Asokan inscription ki mamang jida sigi mamang da koigi script si ai boina date back to base koigi 3rd century AC ki mamang da laite aduna amada lai si sign ina lerambani adu matam gi matungina mayek si myoi bana sakhalaba matung khamtang na sakhalaba matam jida kina mayek si lai kudam amta har manipur gi su yamu rina angang oiringi da ningsing ga da koina angang oiringi da su koigi laikai gi da koi laikai singlup na lerami lekai gi singlup se kanaguma legidaba yawa matam da koina jinga se wai bachanai aga kogi jinga gumba se wai lekai gi singlup sidigi lawi lekai gi singlup ki mapu sina like tu haitabani na mana kogi phou maru natraga kogi sai matek se thiaga jinga phut tare sangba mana jina kogi bana mada mana tara challi koi tasengmadi jinga se kogi gi se tasengmadi wet ta chatpani adu mitai singna kamaina chakke da ban haidana ma lei ban haiba pathap se atop jaga sanade ado khoina singtek kana kogi sai sing hairaga sai je thiaga natraga phou maru se masi phou maru si da mana amma ani ahum mana tare phut tare sangba mana sina mana tarana sai masi be na mani ban mani hai khoina tasengmadi be na khoina ban hai maramde khoi khontok se khoina khontok se wahidi khoina puga khontok si de khoi gi oibanina ban adumai hai adu ban sida han sina sumai tawi ma se sahi marfu muk sore man ai aina mangode ai thawai ju khara yawne iton gena sini ni mai hori do sibo khina sai sing ko ine mitei ron gi sai sing ai sini ne
si ama ani thidoi nang ngasai mana teret fut teret sangba ba nama pugi budugi han sei masing nei na thamije masi bu sei singni ado hojikti phause ko to su haptre bani aina sei je tekuni han badadi ngalinge gi moigi madaugi matam dadi phau maru amam thammi natraga ima iben singna koigi ngarang anda koi imoinu to ba phunga leiru degi maita je taroga sekhei singi aidina lawi adudegi mayek se sign lawi aduga atopa mana moina sumaina phunga wari ma aigi han bungo duna mana libi mase koi official record ta hoi hapkhre nang lukhoi adu khangdre ne lukhoi nare haibado madu lu ni hai adu mayek horini ne nang mo lyric tam hai linguistics su lawi hai philology su lawi moina matam du di Calcutta da ihala na linguistics leram de philology hairami even 1970 ke duaida India da linguistic like philology hairami adugi matam du da Manipur da phondri sade Calcutta da ihala na koigi pabung manawi mini press ma pu dina Calcutta da mite me music chane rebesi ki phondri 1975 aduaida sabani matam du ki professor PC Thodamna linguistic have a subject like philology tamingi da mara lakpani adu warida yam sangde haijaroi me ki evolution tuni pabung manawi sina yam kana hojik milan gi yam namuri ba phangdo oriba pabung manawi sina Calcutta da phondri saba lakhiba gi wari lei mase ekoi official record lei aduga sire jabin haijan ning bidang sai lukhoi gi do han sina ekoina ibugo lukhoi nare lukhoi amaga lu amaga khoi amaga ye se lukhoi nare hari ni ne masi se communication ni mi wena paw mi amaga paw phone matam da ai budu leite dana lukhoi duga anaba kenogi lu kenoga lu duga khoi mu yi ni masi ahan malon gi horokam ni gai na mara yamna laina haibase masi gi mai ki ahan ba horokpa kudam amani pictography ne baduido sai mi matang da pictography lai ni adu mana torakanda mai ki lae adu yamna masi waru bi ade ekoi gi meiti mai natraga yellow mai ki oiba yamu waru bi ade now school of thought ki evolution ma pyramid evolution se kamai pyramid bell metal se officer record ta yobuni yamu denga sai thasi ki bida koi gi bell metal se koi ne kori compact koi gi paisa je matam da bell lai dana hai bell metal koi paisa je stay mai yobuni adudi compile to bani na ma gi di samparna piba matam da masi proto bengali ni na dum phajana pire tabudi mai ama lai ragadi mai to gi evolution ama lai gadau ne ba evolution hai bidi koi gi iho role hai bini ko si mayam na ubiri ba si utpiri ba se koi na bell metal lai ba yellow mai yoba script ni masai sagi gi piba sing da koi na license haraga mitai sina masi license haraga su khangne ali bungo na discover to biramba si ayamba licensing si mai yawi adana masidigi compile tawraga mana dormi bell metal ni adana officially koi archaeological survey of India na jo masi koi photo namaga court ta koi Vishnupur ki noticery ki court masi puthorak padigi achauba controversy thoktana mai ki rai ge pigri je masi ki kano jitane kano koi evolution yoba yellow mai si dani rai pigi bado masi lambu chumada to anba moraga bakoi gi authentic koi evolution ama lai mai ama horak pasi ta thangjal ko ya banate e ga ni ta thangjal ko ya banate development ama lai ga do ni mai ki koi ba evolution ama kudamai na ngasi sakhole hariba koi gi yamne advance hoireba bengali gi script se 14th century gi haibidi 15th century gi matung da develop tawrakpane ba yamu haidi evolution mai ki evolution ama lai ni 3rd century AD da koina karigumba plus ke sign ama phangagati madu ka haibane ba any plus sign ama koina medical gi sign hai ne tasemudi masi medical gi sign nate koi gi cross se koi red cross ki ni ari gi sign asi uragati madu evolution gi ahan ba ka haiba mai exine na prithvi da ayamba kano se ka khana ayamba loi hawi mase yamna scientific oi evolution amani hauji phawda kanagumba linguist amatana hana pokiba nauna pokliba linguist amatana ngasi bawda masigi evolution sida yet pa lei aduna mayek ki evolution ama lei gedon evolution yawda ba mayek tidi kudumoina sengchan haijar bada kuna sithi ama iba matamda karigumba sithi edu sula landani iba ngamagadi madu sasinna ba sithi ni aduna kaidi khangda ba mayek iba matamda aran ba khadi yawgane adu tasengmudi madu da aran ba yawram dragadi madu modified roman alphabet natraga modified koigi mase koina con script haina ju khangne koigi con script haise lana lobino koina con haiba con gaina koi lana senjal haibne tiko con script ka ju haini haibidi semjin sajin base adum yaiba kudumoina 1945 ta koigi africa da British na loilam sandoko matam du gi loilam sing sida na koi gi mayek lai loina karem na ba matam da 1945 Suleiman Kante ko ba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯨꯕ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯌꯦꯂꯣꯝꯗ ꯌꯦꯛꯄ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯃ ꯊꯣꯜꯂꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯦꯟꯀꯣ ꯀꯧꯏ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯌꯨꯅꯤꯀꯣꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯐꯖꯅ ꯆꯠꯂꯕ ꯑꯐ꯭रिꯀꯥꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯦꯟꯀꯣꯁꯦ 1945 ꯗ ꯗꯦꯚꯂꯞ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯨꯒꯜꯗ ꯆꯪꯉꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯦꯟꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯁꯨꯂꯩꯃꯥꯟ ꯀꯥꯟ ꯁꯨꯛꯂꯩ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕ ꯃꯌꯦꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀꯤ ꯌꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯀꯣꯗ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯦꯟꯀꯣꯁꯦ ꯁꯨꯂꯩꯃꯥꯟ ꯀꯥꯟꯇꯦꯅ 1945 ꯗ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄꯅꯤ ꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯁꯦ इकोनॉमी ओइरबा फिजिबल ओइरबा एक्सेप्टेबिलिटी ओइरदि अदुम चनबा यारे मे मसिददि याबो आइदि थोइदोंना येनिनिंगाय ओइदि अदुबु लेहौरिबा चनहौद्रबा मयक सिंगसुजु अखोइगिनी अदुना पुया पाबा यानबा अखोइगी ओइबा ऑल अर्काइसिंग पाबा याननबा अखोइगी मदु सप्लीमेंटरी नत्रगा चाइनादा तौबदौना सप्लीमेंटरी नत्रगा एडिशनल नत्रगा अल्टरनेटिव स्क्रिप्ट ओइना अदुम प्रिजर्व तौबा याय हाइबदुमा आई लिंग्विस्ट अमा ओइना आई अपील मणिपुर मिरर की थ्रू दा अपील अमा आई तौजिगे ओजागी होजिकी कनोसिगी तांगफमसिदा आइना खजितंग पंजनिंगबा नत्रगना खजितंग नैनानिंगबा हिरम अमना अखोइगी बेंगोली मयक सिसु ममांगैदा अखोइना ngangoringैदा हाइतारे बिफोर 80s हाइगद्रा अदुदि द मयक सि मसिंग हेना लेरमने से री आइना सो अदुना मयक सि नोमोगी इवॉल्व ओइरकना तोंगानबा फॉर्म मुदि नतबा थैता हनबा नत्रगना लौथोखिबा नत्रगना अखोइगी योकार आकार खोइगी केनोस खोइगी लोनसुंगी मोंगी केनोस मयेक सी कुन मापन नत्र कुंत्रे नत्र कुंत्रा ओइनी हाइबगी केनोसिदी अखोइ अखंग अहि सिंगना लेपकदबा केनोने सो असिदे होय इमोशन अखोइ मसाइना हाइजबदा अखोइगी पैरामीटर हाइ इंग्लिशदा मैतलोंदा मदु पथाप से मैतलों नते मोहरकनी मसे अदना इ मसे मैतलों गांग मसे अखोइ मसा मक लुर पथाप से अखोइना जुम मैतलों नते नत्रगसु अखोइगी मसे अखोइना करि हाइतारे इंग्लिशदा अखोइ पैरामीटर अहुम लेरिदो इकोनॉमी बेंगोली की काइबा मतमदा अखोइगी स्ट्रोक हम खतनी मिते मेकी काइबा मतमदा स्ट्रोक तरीनी अदर इकोनॉमी बसे बेंगोली ने ओइबे हेली मसे अखोइना मयक तो लाली नत्र सुमिया का करीम त मरी लेनदी अखोइना मयक अमा इबा हाइबसे यारि मकै इकोनॉमी ओइबे गदवनी अनि सुबदन एक्सेप्ट फिजिबल मदु ओइतोपा याब्रा यादबरा जबुना मसा हाइजबदो मयक से अखोइना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेटर आइदना मैतलोंदा मयक अनि लई ई नत्रगा ई से मैतलोंदा ई अमा खतनी मैतलोंदा सा अनि सुदे सा अमा खतनी अदुना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेटर हाइदी बेंगोली की मयक इबसिता अखोइगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेटर सन से मुंदै सो त देनो ने इबा सन इद्रगदी अखोइ लालेना माकगले अखोइ नगा ओइरिंगिदा अदो तसेंगबदी तसेंगना मैतलोंदा सा अनि सुदे मैतलोंदा ता अनि सुदे मणिपुरदा ओनली ता अमा खतनी मणिपुरदा लोंग ता याव लेते अदुगा बेंगोली ददी शॉर्ट हाइबसुं लोंग लई मखोइदी इंटोन मखोइदी शॉर्ट बावेल हाइबा मा लोंग बावेल हाइ अखोइददी मदु लेते अखोइददी टोन अदु यामना लुरिसे यामो गसा हाइजबदो यामो गाइगे होजिं गांगना रिसे मणिपुरी लोन से टोन लैंग्वेज ने हाइरे अदो यामो इबानी गांगना रिसे टोन देमते याउद्रे टोन हाइबसे सिमांटिक नि हाइबदी मीनिंग दिम फम होय साइकोलॉजिकल रियलिटी नि मिनुबो ngमनते अदुना अखोइ से टोन से कोइ इंग्लिश द समना दम मयाम सु नुआइना नबा आई मेतोलन जो हाइजेगे टोनल फीचर इज ग्रेजुअली लूजिंग हाइ अबे यामो गाइगे गांगना रिसे टोन याउद्रबदि अदो टोन लैंग्वेज ते हाइदोरेबा अदो मियामना लाना खनबा मसु यावै लोन जी मतांगदा मयक सिगा कॉन्फ्लिक्ट चटपा म लई हाइदी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेटर मयाम अमा अखोइना सिजिनरसे बेंगोली दा मसे अखोइ सिजिनदसु याय अदो याबो मयक सिदे हापचन बयाय लौथोक बयाय अदुना यूनिकोड की माइकल लिबर्सन ना तबजा सिथीजे लाइबो फबा हाइतारे प्रोफेसर सुवंतना कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी आइगी बोस है आइगी गाइड नि माना कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी दा आइगी कॉमनवेल्थ फेलो ओइना लेदिंगी मतम हाइतारे माना मणिपुरी ग्रामर से ई मतम दुदा माना सिथीजी इबो मतम दुदा मैते मेक्समा पाबा थोक्तबो ओजासना वरु बिया दिको आई काय खुने ओजा सोन थबे काय खुने सेगे बियर मैते मेक्स एम पाबा थोक्ते अदो लाइबो फबदे दी 1982 दा ऑल मणिपुर मैते मेक रिसर्च बोना सिनबदे सेकेंड पोजीशन लौदना मैते मेक्स याम बजना खंगी अरिबदि हरोगा अनोबा येलो मेक लोइना मक खंगबनिना मतम दुदा मैना माइकल इबर्सन सिना सिथी म थारे ईमेल दा सी मयक से कमाई तौबनो हारे करी दो थारे नो हारे दा जा यशवंतन फोंबा मागी मणिपुरी ग्रामर सिदा मैते मेक की ओइबे रेफरेंस अमा हापे अदो ओजा सिदी मैते मेक से पाबा थोक्तबा अदो मयक तुदी इथोरे अदिगी सोबना सेलिया की लाइरिक की मखुम दा मैते मेक मयाम हापचली अदो सोबना सेलिया मिसादी मैते मेक खंगदे प्रोफेसर डीएनएस बाट अमसुंग प्रोफेसर एमएस निंगोंबना मैते मेक हापचली मोय लो मैते मेक खंगबो ओजा अमत नते यामना लुरिसे एक्सपर्ट ती मोय से प्रोफेसर ने अदबु मैते मेक खंगबा मी अमत नते कोई येलो मेक सु खंगदे कोनुंग मेक सु खंगदे अमत सु खंगदबनिना माइकल लिबर्सन सिथी म थारे
चिथीदुदा अखोई मणिपुर यूनिवर्सिटी दा असिस्टेंट प्रोफेसर ओइबा मतमदे हुजिना एसोसिएट प्रोफेसर हेड डिपार्टमेंट ओइबा एसबी होम सेमरो ओइबो एसबी अखोई ओजा इमो बजिना मागी मेल चंद्रमी आई मतमदे पीएचडी तौरी चंद्रमी सुमाइना माइकल लिबरसन यूनिकोड से मतमदे दा लाइते मणिपुर दा खंगदे चिथी पारे चिथी जे आइना प्रिंट आउट तौई अखोई हुजिक ट्रिपल आईटी दा लेबा आई यामा डॉक्टर सर्विस साइंटिस्ट नि माना चिथी जे गोंदा पिरा मतुंगदा माइकल लिबरसन यूएसए दगी यूनिकोड सेमी बजिनिको यूनिकोड की चिथी से गोंदा पिरा मतुंगदे इहाल लनबा यूनिकोड की मीटिंग सी हुजिक मियामना यामना अखोई लोन गी अमसुंग मूवमेंट मयाम कना चथरिबा डेमोक्रेटिक स्टूडेंट अलायंस ऑफिस हुजिक कैसामपाता लेरमबसी की ऑफिस दा या लनबो इन यूनिकोड की मिफम जे आइना प्रेस मीट तौजबनी हाइरिबा प्रेस मीट असिदा मरोइना हाइजबदी माइकल लिबरसन लुसिंगदुना फेडरल गवर्नमेंट ना सैंक्शन तौबिदुना 100 करोड़ काइथोक्तुना मणिपुर की यूनिकोड अमा सेमनबो होनरे यूनिकोड हाइबदुदी कंप्यूटर की लेआउटनी कंप्यूटर दा नंबर यानदबनी मालेम पुंबना मिते इरोलजी मिते मिते इबा याननबरे इदना अदुमाइना सेमकपसिदा अखोइगी मात्रा हाइबा वाइसे मैतलोन नते अदुबु लिंग्विस्टिक्सना मात्रा हाइबसे मैतलोनदसु लेते अदुगा हिंदी दसु हाइबा वाइसे इंग्लिश दसु दु मात्रा सिजनै हाइबदि अखोइना बेंगोली एकारा ओकारा गाइना हाइनबदुनी अदुना मात्रा सि सुद्रे बावेल अनि खतम ओइरे अदुगा इबा याद्रे अदुना इबा याद्रबनिना सुमाइना कमाइना तौजिगे हाइना खनबगी कोइदा कंसल अमा तौरकपने हाइबदि मात्र तो मसिंग दो सुद्रबनिना हाइबदि यामद्रबदा तिबेतो बर्मन बावेल मंगा दगी न तरुक यावगदबने बावेल हाइबदि ए ई आई ओ यू हाइबदि कोइगी थिंगदबा खोंथो हाइबा तारे रिलीज साउंड हाइजिनि कोइगी खनावगी तिंगल दा कोइगी खोंथोकते थिंगदबा खोंथो हाइबा तारे बावेल जिंगजे मसी बावेल अनि खतंग यावरे अदुना मात्र यावद्रे मात्र सुद्रबने मसी कमाई तौजिगे हाइदन यूनिकोड सेमबदा याद्रे यूनिकोड से F1 दगी हवी F1 हाइबदि F0 F1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नि सुमाइना तौबसिदा अखोइगी मयक सुदबसे कमाई तौजिगे हाइदन मोइना सिथि धारकपसे सिदगी अदुम कंट्रोवर्सी ओइबा हौग्रे अदगी अदुम नोंगालगा खबरदा आइगी ममंगदा हाइदुम यावरपय मसी यामपना पंजररोय मयक हापचनबदि हाइबा नति मयक हापचनबसी यायबा मतमता मयक सि हापचनगिद्रे करिगिनो द मोइना याम इमोशनल ओइरे आइगोंद कॉल तौरे मतमदुदा आई नोंगा नुमितुदमक्ता पुंगनी की एरोप्लेन फ्लाइट तोंगा आई भारत सरकार हेडक्वार्टर दा दम चले हाइनिंग बाथरदी मयक सिदा अतोप मयक मा हापचन दोरे मयक सुद्रे हाइबदुदा याम इमोशनल ओइग्रे अखोइना ngसाई प्रेस मीट तौजरी दुदी अतेगी नते यूनिकोड सेमा मतमदा अखोइना कंप्यूटर दा की लेआउट सेमा मतमदा कंप्यूटर रिकॉग्नाइज तौबसी अखोइना 0 दगी हवी 0 1 0 2 कोक सम लाइ मिके हाइरिसे कंप्यूटर ना कोक सम लाइ मिट ना खंगदे 0 0 1 को सम 01 02 03 04 ना कंप्यूटर से रिकॉग्नाइज तौबसी कोड तसली अदुना कोड त लाको मतम दुदि मयक तु सुद्रबनिना ngसाइगी ऑफिस हाइबे इबे थोक्तरे निंगथमता इदोरा ऑफिस हाइदोरा मसिगी चैना बसी लाकपनिना कोइना करमाइना तौजिगे अदुना मदुगी कन्वेनर ओइबा क्रिस कोइगी माइकल लिबरेशन जिना सिथि थारकनी तसेंगमदि सिथि जे आइगोंदा पिरकपुदि नते कोइगी ओजादुदा पिरकपनि हाइबदु माइ सेंटोकसगे अदुबु लाइबक फबदिगी ऑफिशियल सिथि जेना मदु रिव्यू तौबी खुदोंग चाबदु फंगहोबदुना ngasi मणिपुर मिरर दा मदु सेंटोकबी खुदोंग चाबा मा फंगमनि मै अमा हाइबसे हेतु सनबा याय यमुगी वरो बिया तेको साउंड ताद्रे यमु sorry, I'm mute leramba. No, that's important. Asi yam na maru iba kaino ni. Madam de issue asi ki kaino sida lak kani akoi machine readable akoi computer da hojik ti lo na computer ki jukni na machine translation machine readable asi ki kaino si tawda ba ya da ba thabak ni na ba oida ya da ba kaino oirak to bi na asi ki kaino sida shone chang si asi mang da hojik ki hai ba akoi gi mayek amasung imalo ni matang da akoi gi yamna emotion hoi decolonizing have the decolonizing could be upon a colonize high Bengali dana. A quaggy wakanlon the Kanoda, Quaggy colonial, Wakan Hadogna, Quang Sagi Hana Bengali Mayax in Naramba, Natragana, Bengali, Natragana Hindu lining, Aduki, Kanodugi, movement do when a committee may execute tools some more in a Quaggy Kanomo in a Kulayo in a scene at Panina. Adugi to any like toy, Lake Quaggy Manula sentiment, Lake toy. Do whatever Masagi Harry Bob a practical have the applied Torokumatum, the Akogi Awat Apadu, Semdo Paya, Bagi Kudong Jab, the Shoe Lake from Tokmani. The same with Madu Yavane. I think I quit Manipur the day among Masiwaro, we are the
यारी के अखोइना साइंटिफिक टेम्पर से लेबा चंगी मोगी मयेक तुदंग ओइगदौने अतोपा हापचनबा यारोय गाइना हाइबा ओ कुंबा वाखलोन से तसेंगबदी इबा यानबगी दमकता अपग्रेड तौबा याय खुदमैना बेंगोली जे यमोन साइबिबदो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेटर लौथोए खरा मा हापचनले का हाइरिसि याम चुम्बा वाने बेंगोली से 15 सेंचुरी मनुंग डेवलप तौरिनी हुजे अखोइना सिजिनरीबा मिति मेक से अखोइना करी कौगे दा अखोइना प्रोटो बेंगोली कौगे हुजे जे अखोइना सिजिनरीबा येलो मय ओइरगसु मिति मेक से अखोइना बेंगोल दा मतम अमदा सिजिनरमे प्रोटो बेंगोली प्रोटो हाइबदी अखोइगी कनोगी ममांग बेंगोली ने हुजे चनरी बिसिंग ममांग दा लेरम मय कमल लेबा प्रोटो बेंगोली hoi early Nepal मसे यामना चुम्बा वाने प्रोटो बेंगोली आइना हाइजन मनते ngasa yamong leina थाजगिबा adu madu official report ni linguist sing amata yena ba yaw huji bawdi yelak pa yawdri ja yamong hoi asigi keno se hoi adugi keno du khoi lakani asigi mayeki matang sigi haurakpa na kana sigi chaye na debate sum laikhigani so asigi chigatpa thijanba nomo gi tokri asi sum lakhigani topi yamong hoi tasengba keno masu soidana asigi keno si purakani to anyway koi asum keno si matam su pungani phajala kadore aduna koi gi keno sida debate si asida sum leisandana tawtabu olana thambiram badu isu yajani koi gi mayek hai bisi hoi chu koi immersion amasung sentiment ka mari leinaraga su koi practical hai badi koi gi tawdaba yadaba natraga koi gi hoji ki keno si gi matungin hingnaba hai tar koi gi koi mangai da mapan chalaga phirol hodokna ram natraga koi gi kai hang si seliba dress code ama kan tu no we own bulai da mana kai gi loan gi keno gi matong in na su okay mayek si su semdok sa dok pa ya bagi keno si lei pham thoi lei su lei ga haina khalli adum koi mayek senge to next akoi hoji ki machine readable have this computer gi juk ni na computer gi matam si dati mayek ki kaino se koi gi loan fauna loan or riba na tra koi na ngasi official loan language adu loan education sikha education mahi tambagi loan ju ori ba koi mite loan chi chu adugi keno de thak tu yahon gi haragati asi koi computer da soidana puslakta bajar aduna computer gi wajana kharabudi panbi khe computer gi natraga na koi gi mission readable natraga machine translation gi keno si da mite mayek natraga mite loan gi keno si thaba khar haugat dan asi matang da khajitang ga naina biu khajitang ga tambi waja si koi kadai karam ba thak leire to combine to yamong ai si gi matang da ju akoina Bharat Sarkar ki nodal agency na कोई कोपरा प्रोजेक्ट से होग्रे कोपरा प्रोजेक्ट होग्रब मतुंग दा कोई मणिपुर की लोन की इवोल्यूशन सिदा करियगे दा कोई मतम दुगी आई मसी पंदबे यादरे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की मतम दा नेशनल ट्रांसलेशन मिशन नैदना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन नोइदुना नेशनल ट्रांसलेशन मिशन सिदा मणिपुरी की तोंगांब कोई प्रोविजन नम पीदुना लोइसंग नम हाइदि सेक्शन नम पीदुना नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जे अदुगा नेचुरल मशीन ट्रांसलेशन जे मसी होजी लिंग्विस्टिक डाटा कंसोर्टियम दा एनएलपी से तौरीबनी सीआईएल दा सीआईआरएल भारत सरकार नोडल एजेंसी होजिकना आईसीआरडी मिनिस्ट्री जे ओइद्रे एजुकेशन डिपार्टमेंट ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी थोले से एजुकेशन डिपार्टमेंट मखा दा लाखरे आईसीआरडी मिनिस्ट्री एदना यमु से हाइरम मरोइ न खली अनोवा मोदी की गवर्नमेंट अमा लाख न्यू एजुकेशन पॉलिसी दा मालोन कनगदम ले लाइब से दा कोइन एनएलपी से भारत सरकार अचौब सेंक्शन तवे मधु सेंक्शन तौद्रे ममांग मणिपुरी लोन की ओइबा मणिपुर मशीन ट्रांसलेशन नैदना तौग्रे मणिपुर यूनिवर्सिटी सु मणिपुर की प्रोफेसर हेड डिपार्टमेंट ओबिरंबा आइगिसु गाइड ओबिबा प्रोफेसर यशवंतना सिंगदना वर्ल्ड प्रोजेक्ट हेबदी मणिपुर मशीन ट्रांसलेशन नैदना कोई खोंजंग अमा हौरे मणिपुर मशीन ट्रांसलेशन दुगी फलम ओइना ओइ ओजा अमसे ओजा यम तोइना पंदबा याबनि मणिपुर अहानबा मणिपुर मशीन ट्रांसलेशन जी प्रोफेसर सुंखाम यशवंत सिंह अमदी युमनाम बबलू सिंह ना मरुइना थौबु उदुना लाइक तिफोंगे अदुबु मसे अहान बाय कोइना सेल लेरिंगिदा भारत की नोडल एजेंसी लेबु मतमदा मणिपुर दा एनएलपी की वारी से होबु मतमदा मरुइना मतम मधुगी मणिपुर सरकार की कंसल्टेंट ओइबा आईएएस आरयमो आरकेनिमाई बई थागत सगे माना भारत मणिपुर सरकार की कंसल्टेंट ओइबा मतमदा मणिपुर की एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जे सेक्रेटरीट ऑल डिपार्टमेंट दा कोई information center na haiba mal lai stay dai ki madu ai no hape tare mase machine translation jai tare nlp ai ta hape tadri sumaina wari je koi sanara matung da bharat sarkar nodal agency ki gtp prasad shastri ke koi ahum si laibu phaba hai tare mapan gi expert koi gi nlp ki natural language processing gi head to ga ai sama manipuri ma oina ma ga taraga secretariat ki koi gi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ IAS ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯥꯔꯌꯥꯃꯨꯡ ꯑꯥꯔꯀꯦꯅꯤꯃꯥꯏꯅꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯅꯤꯁꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯥ ꯌꯥꯝ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯁꯦꯜꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯑꯦꯟड ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯑꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯃ ꯊꯣꯜꯂꯤꯁꯦ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯊꯣꯟꯕꯤꯔꯦ ꯑꯣꯟꯅꯗꯤ ꯊꯣꯜꯂꯦ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯜꯂꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯅꯤ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯃꯨꯛꯅ ꯍꯦꯛ ꯄꯟꯕꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯁꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯜ ꯐ꯭ꯂꯦꯖꯦꯠ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯑꯦꯟड ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟꯒꯤ IAS ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯃꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯏꯟ ꯆꯥꯔꯖꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯡꯒ꯭ꯋꯤꯁꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯆꯦ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯂꯇꯥ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ NLPꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯌꯥꯎ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯂꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯂꯦꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2003-04ꯒꯤ PhD ꯇꯧꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ CSL 450 ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯂꯦꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯃꯦꯆꯤꯟꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯦꯆꯤꯟꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯞ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯔ ꯄꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ나 मधुगी सिनफम लेते तबुदि अदुगा प्रोफेसर यशवंतना कोई आई ओजासिना हेड ओइबिदुना कोई मपालमदगी कोई स्कॉलर खरा पुसिंदुना वार्नेट प्रोजेक्ट औदुना एनएलपी की खोंजिंजिदि हौरे अदुबु अनौबुदि ओइदि यमुक साउंड ताद्रे sorry ina sida khangye ningi sina ngasagi akoi hoji ki akoi bengali to koi english na english to french asmaina ki thakse asmaina bengali dagi english dagi bengali asigi ki keno si yarakpa ngamna bu hotnarakpada akoi atei su kani matam changi ga dan asigi si oithokpa yabagi akoi manipuri lon jisu manipuri akoi mite lon jisu english to mite lon da translate machine translate hatar na voice recognize tawna adugi wahang pakum tawba computer ga asigi khudong chaba si leirakadra adugi mami si ui haina ojana thabigadra सिगी मतंग ने यमो कोई ट्रिपल आईटी से कोई इम्फाल की कनोदा ले रहे ट्रिपल आईटी है जे तसेंगमदी सेनापति दा लेगदोबनी अदुबो हुजिबोगी ओइना मंत्री बुकी दा लेबा कोई अनोबा सेक्रेटरी अमा सारकुदो यमो फोटो दो उबिरमगनी अदुगी मनाक्ता ट्रिपल आईटी लेबनी मखोई से गुवाहाटी दगी लाइन मखोइना अखोई एनएलपी की प्रोसेस से साइना हाइजबा कोई यामा डॉक्टर सबरजिसी मदुदा साइंटिस्ट मोइना पूरी माजे सिगी मतंग दे यम कन्ना वर्क तौरी हौजिमकी ओइनादि अखोई मेसिन ट्रांसलेशन हाइबसे मिवेना तौब थबकसे मेसिन दा ओनथोक पाइबसे मतम चंगे हौजिमकी ओइनादि मदु यामना खुयोंनबो ओइखिनी अदो डेवलप ति तौब हौरे okay अदो हौजिक भारत सरकार को ओइना तौबदुमबो यामना थेंगी okay हौजिक तौबि तौब हौरे hoi adu rege akoina sum what is project na तौबि hoi adu rege akoi sum mang ba yare haiba tara akoi mang li no mun tre mang budi yare yabu koina yamna lurise lanai oina koigi kutumai har kanda lining school of thought se manipur sarkar ki koigi matamdugi secretary naga piba matamda sa hujik se lanai oina yellow mayek se sarkar official record tawdragasu yellow mayek ki unicode lai re busi haidi akhangba scientist amana hekta koigi computational linguistic amana magi parameter do sizinaraga mayek tu अखंबा मग फमी नरगा हुजिक्ति यूनिकोड से डेवलप तब यारे तबदि मदुना ऑफिशियल ओइबदि याद्रि टाइप का जिसि यमु नाइना थागिबा कॉपी दु मदु यूनिकोड की मयक नम्मिने बा साइना सबो क्रिन दु हानदि मदु सिल्लगा नम्मिने मारा मयक से साबा अदु हुजि यूनिकोड ने नम्मिदु अदुना ऑफिशियल ओइबा यूनिकोड आइदि मैचिल ट्रांसलेशन जे हुजि हेक थोरको मतमदा अराइ ममदा तबदि यारनि यमु तमनु जे हाइबिदो यामना चुम्मे अदुगा यामना नुंगाइबा मसे पलौद्रगदि मु यादबा मा यावरे ऑल इंडिया रेडियो हाइबा तारे प्रसार भारत ने मसीगी अवेयरनेस से कोई यूट्यूब तसु एनएलपी है मैथ्रोलंद आथ्रा हंतोगा मपालम की हिंदी द संतोक थोरम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से हुजी हुजी यूट्यूब ता ऑल इंडिया रेडियो प्रसार भारत ना मैथ्रोलंद एनएलपी से मसी अवेयरनेस होइना थादुई मसी मा कोई अचौबा मूवमेंट अमने अदुगा मरुइना मणिपुर मिरर ना अहान बने आइना मसी ऑफिशियली अहान बने आइना मसी लौजिके असमाइना एनएलपी की प्रोसेस अमा लेब्रा लेतब्रा मिसी तौरिब्रा गाइना ऑफिशियल हंगबसे मणिपुर मिरर ना अहान बने ने मसी मदे मिसी की दमक no maramdi akoi mapanda leibana akoi gi language translation natraga na keno se akoi dinuti gi se akoi gi season da ba yadra ba keno ina lowi maramdi ai gi ichani passing hare makoina miti ronji khara khangba wale ai nupi na kamu bengali khangi english khara khangi french khangde ado akoina
khangdaba khoi sigana kong French is the official language on French this ayamba office ki natraka yumgi amagi mi thabi office ki keno si thajalakpa adu khuda ta mingon translation ta hore matraka Google Translate is not a perfect but at least akoi keno du khangba ngambani na asi hari ni hai asi ki khudong chabadu adum haina akoi ki miti lon chi chu Bengali mek na bu iba natraka miti mek na iba du na tongan ba keno mani debate ama lakni ba du ki keno ma lakna du ngasi ki keno si matam khuyong na bari du ki keno du puthok yamu adu athu badala ani adu keno ki tawgre koi machine translation se maroina koi taruk de leyeba koi direct method system ma transfer based system ma statistical method ma integrating method ma example based system ma hybrid system ma aduga koi India de maroina direct machine leije 1995 da India language system re Punjabi to Hindi MT system 2017 2008 develop tawgre web based Hindi to Punjab MT system 2010 da phamgre Hindi to Punjabi MT system 2009 da direct machine translation da masi same gre Manipuri ko ina yamo hujimaki oina di trial section da leiri trial is yamna Manipur mirana ahan mane hangbirei je no do koi lai buk phabani haitare na taseng na issue isana ngangoring de koi loan amasung sahitya haida khoriroji pamjarak pana sig matang na sum thigat pa amasung nongmagi sigala ga hena su masi haitare need haiga dra masi gi mathau tarak pa se nongmagi su henjalak paitare aina mite mayek ngamdraga su koi machine translation Manipuri ki matang update khitang tawjauge maroina koi indo word ne de nama tawrise Manipur machine translation de hogi hore adu da maroina season nei je koi na kari koge da indo si mayek si tongan mayek nete ko indo word net INDO indo word se dias le dong nete ko indo word net haidana Manipuri machine translation using indo word net INDO I capital ate majani ati word se was a capital letter na net mana indo word net season naraga koi machine translation de hogi hora bani koi indo word net hoi asigi matang ai sum koi keno ta kai haita koi gi thesis paper na research paper oina ai keno khara pa ba gi khudong cha ba khara phange ai na so oja da so haibi ki ne hu da gi Assam da gi adu da gi Manipur da gi su khara di jaw to ko yam Assam de amne develop tawre Assam ki di amne develop tawre yamu se koi computational linguistic kangu jingena ne tasena masi computational linguistic ka pul laga koi ki computer science department ka pul laga tawga da thabak ne ba hoje koi na Manipur University linguistic department da tawrisi koi ki computer science department ka koi collaboration work ne ba computer yaw ko ya di yamu No. Aina 2010, 2015 chapter matam se oja sing ga university chapter matam oja sing na sum tak pi rei makon na su sigi matang khajik tang engon da orientation hai tare adugi keno du level engon da sum basic knowledge ka dil leib aduga hojiki oja na thambiri ba latest update chi ta ba yamna nungai jei aso harau jei university ki matang du di hoi Bangladesh jo ko yamo mar tan ne haibu ofom ta palogi Manipur ki translation da hori English ta na kero da natri ko example oina Manipur da hori se koi ki makoi na hek haiba wahai da dai panjage aduga maitol atra dokte ke we just attempt few data based on Manipuri specific term to translate in Hindi haibani moina direct tori je aduna koi Hindi je kari ki tori no haibada national language oi bagine ba with example based method haiba with example Manipur da hojik yala na aina Manipur mirror ki thu da haining badi hojik tawribasi national language am oriba Hindi sida tawraga with example based method sida Manipuri specific term sida Hindi da translate tawbani masi mai hana hayo dragadi akoi da lana logini aduga madugi technology tuna indo word net kawi project na So anyway kano bu oraga su akoi gi tung da bu oraga su natra khara matam changa ga su no mantra ga no modi akoi gi imalon mete lon si su akoi machine translation hai ga machine readable akoi gi loan amadagi loan ama translation si hoi 100% perfect na si su oi di bangla tagi English natra English ti bangla su akoi Bengali su phajana adu gi chap chabi kano taw khitang oraga su adu gi kano di khoi khudong chaba madu gi kana badu di khoi loba ngamme adu ga loina na no mantra ga no modi akoi Manipuri loan su asigi thaksi rakadra haibagi mangdumangi adu matam jo khoi pung ani jaw kadore adu khoi losana ba tawrani adu aloi boina ngasi oja deina tungdasu invite
haida invite oina thamjaning badi mathang da koi subject amom da koi lecture oina koi keno tonam phona jage do ngasi di koi review haida koi totally Manipur loan gi matang da koi Manipuri loan status on Manipuri language subject on Manipuri loan si karam thak da kari mong da leiri haida do adugi khajikta koi gi yengbi ba viewers sing amadi koi gi Manipuri mirror gi kai haida koi keno koi ba mayam sing si da reader amadi viewers sing si da khajikta khangan janing ba adugi oina sum oja si ga koi wari wata sanaja bani tawatabu akoigi wari watai sanaba akoigi keno sida conversation akoigi nainaba sida sida asoi angamba natragana karigumba khangdana natra hitana yaur mogsu mayam ngakpi gani amusu haijage akoi nasi hairiba keno sing decision natragana keno oiba information natraga knowledge sharing tawjeba sida akoi na thajaba natragana akoi na khanguba natragana uruba natragana phangba data information knowledge adu khaktani asina chumme natragana asina oida yade haiba keno du natte mayam gi keno du sum phongdok piro tung dasu question karigum lera so ja so directly koi tung dasu wai sanana oja so koi thambigani to roi boina oja akoi sum keno de la si lotion bagi keno si la ge aduga section thorang haitare akoi oja na su lonyan yauba vulnerable oiba keno su hainare akoi gi loan gi matang da koi si karamba keno da hoi in danger chu natre mang hi ga da su natre aduga keno su koi gi nong nong gi hena chapulakba loan amani haina launari ba lauri haiba tai oja gi keno si matungina adu oraga su akoi gi section thorang haitare koi si loan ama hinghanaba nataba koi loan si atei su hena pak thok chok thok na ba hotna ba da kari karamba mawongi I had the THOKCHOM natra karam mo koi bank English ta strategy Bengali dhana kausol haina hainai to asi tawba jai natra lawpham thui adu su haibiramu aduga loina na akoi Manipuri loan si atei su hena akoi Manipur da maru ne state kano oibren official language obrena dai su tambada amasung nongmagi nutigi haibidi daily life da atei su karamba mawong da hena sijana hanba yaba asi popularity program khotna da kari thodang lawba yaba adu su takpiramu ja keno si wahang si yam di yam sum samlap na maruina akhoi loan kannaba si akhoi Bharat Sarkar su si scheme lei akhoi ne yam ngak pase masai Manipur mire gi tu da yam ngalingi matam dai haining ma la yam ngai re usiti koina nipan suba schedule chalaba loan na ma hai base ta sengmadi masi Bharat ki internet policy ma da yaurabani nipan suba schedule da chalaba loan na ma mang bai base masi nipan suba schedule chalaba bai base loan je kallaba ne hai da मधु की दबे भारत सरकार ने अचौब सेंक्शन नमा पीरी बा सेंक्शन दुगी मनुंग दा आहान बदा मणिपुर की कोरपरा प्रोजेक्ट सा यमों जे हाई दो कोरपरा प्रोजेक्ट ने मणिपुर दले रिबे डेटा बैंक्स तथा कोई लोन की वाई लेक्सिकल आइटम न तका टैक्सिंग से पुंजल लगा डेटा बैंक अमा सेमबगी अचौब सेंक्शन में हेक निपान सुब शेड्यूल 1992 दा चनगिबा मतमसना दम सेंक्शन होग्रे अदु करारा लोशन की बनती मणिपुर से सना लेबागनी मणिपुर योरागदी even yamu masai panjaroi Manipur yoragadi sana oli haiba wasu lei aduna si matang du hairoi Manipur loan ki develop tawna ba da Bharat Sarkar sanction yam phajana tawi aduga Manipur language technology sakana ba Bharat Sarkar sanction thadai aduga masina official we badani ko even scheme for protection promotion na Bharat Sarkar ki loan ki sanction lei even COC program aidana kogi college singda hujikti aya mana kogi lyric tambase yamu kina skill development da new education policy ju I mamanga Oriental College da guest lecture professor assistant professor guest lecturer na puramadu UGC na sanction tawa career oriented program da COC da assistant professor na pujaramadi government ki college ni amo ina hygienic badi sarkar ge oina di madu sanction lai tawudadi madu bu implement tawada season riba sanction ai koina ngasi pukchen sengba changi aduga wa ngangbi ba matam da yari makai pukchen sengna badi ai koina imalon se kanje de hair kanda aina ima ai isa duda ka akogi ta da kaka khura na admaina sum lo lagadi dum yaroi aduna masigi process se hingaga na mudu hinganna bagi pambai sil lai bayamu madu ki process si Bharat Sarkar su sanction tawi aduga SOS na School of Oriental and African Study na yamu khangbi ramani London da laibani aduga yamu igi Texas University da adi hoji akogi hoji yamna chauna sanction ga tawriba koigi Fort Foundation even koigi foundation mayam asina preserve tawna na bagi sanction taw even India Manipur dasu koigi saman nabama laibadi Scott Allen sina ma gi asoba sanction nama
$300 तौर लाख मतम दाई से न बखर लेदने का कोई तंग से न बखर लेगी ऑफिशियल होइना कई रोदा हम दे वर्ल्ड के होइना सु लोन से कन्ननबा अदुम सैंक्शन तवी इंडिया गवर्नमेंट के रेसु स्कीम फॉर प्रोटेक्शन प्रमोशन ना स्कीम लई अदुगा अखोई की डिपासिबल शेड्यूल चलबा पोसी कॉर्पोरा लई अदुगा यामना नुंगाइबा अमा हायरगदी पैना मसी अखोई करी प्रोसेस ना रिवाइटलाइजेशन कवी सीरबा नत्रगा लोन अमा हिंगलन गाइबा दाली मदुगी प्रोसेस तु टेक्निकल ओइबा लोंदा ददी यामुजु खंबिरंगनी रिवाइटलाइजेशन हाइबनी खुदमैना मणिपुरी लोन की सरुक अमा ओइरिबा यामुना गान पनबिकिबा अंद्रो फयेंग सेंगमाई नत्रगा खोगी फयेंग से हुसी मोई लोन लेरी सकपा मसे मोई ताई लोन ने हाइरिबु सिक्से खोगी असम दा खुंदारिबा ताई खामती ताई हाइबदी साउथ हाइबनी खागी लोन हाइबनी ताई ताई सी सिगा मानबा लोन नि मसे डेवलप तौगदबनी हाइदना कोई लाइक फबदी की सरुक यारुई रिवाइटलाइजेशन प्रोसेस ना मणिपुर की सरुक अमा ओइरिबा सकपसे कोई लोन से कोई ना अदगी तराव को अदगी मणिपुर की सरुक अमा ओइरिबा अंद्रो फयेंग सेंगमाई कोई डिजिटल रिकॉर्ड से तौदना रिवाइटलाइजेशन प्रोसेस में यामना चावना सैंक्शन तौरी मसीमा हाइजगे अदुगा मफम सिदा गना पलौबा मा आई पलौदबा यादबा मा यामु मसी कइनोदा भारत सरकार की पॉलिसी मगी मतुंग इना मसी पलौद्रगदी यारे पॉपुलेशन लेस देन 10,000 से मसी सर्वे द काउंट तौदेव मसे मदद तंगने हाइना सु काउंट तौबिदबसिना मरम ओइदुना ममा लोन खरदी ngasai अंद्रो फयेंग सेंगमाइना मांगिसे मोइसे 10,000 यौदेव इवन उसी यामु उसी पिरिबा थंगाल को मोई लिसिंग तरा सुबम तनती अदुना मोइसे पॉपुलर ओइदिनि निपा सुद चंद्रे अदुबु यामना ngakko information ama hairagadi mayek esi yam political oi nagami eba nagaland ngangne ri loan se mayek su leite dipan sabus schedule na chanba yabagi provision da leire aduna kogi dipan sabus schedule da mayek provision leite aduga manipur da maruina mioi lakh kun ga humdoi 23,88,634 leibagi manung sida kogi loan कोई शेड्यूल लाइब में लई नॉन शेड्यूल लाइब में लई शेड्यूल चलबा लोन दा मणिपुरी सी खक्तनी अदुगा शेड्यूल ट्राइब दा लईरिबे से लोन कुंत्रा जाति कुंत्रा का मापन लेरे मसी लिसिंग 11,67,422 स्पीकर लेरे हाइरिबे स्पीकर सिंग से सुमनति की मियोई चौम दंग आइबा पुरुम गुंबा लेदीबा अदुगा मणिपुर की अंद्रो फयेंग सिंगमाई गुंबदी लोन की थाक अमदा थंबिद्रे तसेंगमदी मखोइसु लोन नी मरमदी अहानबा 1901 की सर्वे नत्रगा 1991 की 1969 द फोंबा 91 की सर्वे दुदा अंद्रो साइरेन ngasa yamungna slide utpi ki bududa andro siren si yam phajana yawbani aduna makhoi su loni tawudadi bharat ki internet policy si masi classify information da hairagadi ngasa ina mathakta haijaki budu loan mayam leramaga loan masing hanthare even hindi dare हिंदी हाइबगी सब सब बेलबा लेते हिंदी द लोन निफु मातोय मखा यावे इवन अवांग नोको भारत ता खासी अमसुंग जेंटियाना हाइनरी से यमु मसी खासी के जेंटि जे अनि स्लाइड मानबय वा अनि म्यूचुअल इंटेंजिबल आइदे अनि मक्से पाउ फाउनबा यादब लोन ने अदुबु खासी ने हेना डोमिनेंट तौसिन गिबने मरम मदुना जेंटि जे हाले तसेंबदी मसे मसी वय कोइना करी कौगे दा मथंदा सिजबा सुसाइड बदी सेल्फ प्रोक्लेम सुसाइड कोवे अदुना ngasai loan mangdare ije tasengbadi ne yamung mase kana gumba inje lubada suicide haibase isana isabu hatok chabane ma mase boi koina self proclaim suicide aduna manipuri loan siroi ekoi isana isabu hatok charoi haiba wafam si ai thamjage aba wafam si thamaga ai tension ge na yamung dai thamjage yam nungai jare to to haingai su mayam lei information su mayam lei hai ke hata nei ningai keno subject su yam koi loan ni keno sidi pung ani na pung ahum da loi ge da nate adu khajitang akona su ai wangai su haja ku koi just review hata subject khuding mak koi ngasi gi oriba keno yam na koi bangladesh su yam debate hata da hoji bangladesh as a kai hata bengali na dominant over 99% bengali loan ngang ba keno oi na masing su karo taret tanipan 17 crore 18 crore manung da mitei gumbadi lising kun manga kontra gumba leiba adugei asugumba keno sing yam wana not officially keno di tawda ba adu su isa isa gi sai go jana habirimba ko isa isa na pamba adugei di koi gi kayo lakai koi manung koi gi keno sing na honaga koi na man hingan na thambani keno gi government na tragana hata authority gi kalimta tengmang yaudana keno tawbani to anyway manipur da su koi gi hujiki loan nungsiba keno sigi iho si sodan lakani khalli aduna bo mawangai da manipuri
ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯦꯛ ꯂꯩꯖꯔꯝꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯌꯦꯛꯇꯣ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯏ ꯇꯣ ꯑꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯤꯔꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅ ꯁꯤꯟꯖꯕꯅꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯈꯪꯉꯦ ꯍꯩꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯈꯟꯊꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯏꯚꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯟꯖꯕꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯊꯣꯛꯆꯝ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯃꯅꯤ ꯑꯃꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯛ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯤꯔꯔ ꯇꯤꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯇꯤꯝꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯤꯔꯔ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯄꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯒꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯨꯁꯟ ꯔꯤꯃꯥꯔꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯀꯔꯤ ꯊꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯂꯤꯡꯒ꯭ꯋꯤꯁ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯔꯔꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯆꯣꯏꯖꯥꯏꯅꯅ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯚ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯔꯔꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯕꯨꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕꯤꯕꯁꯦ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯅꯦꯅ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯍꯪꯒꯣꯏꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯃꯃꯥꯂꯣꯟ ꯉꯥꯡꯕꯤꯕ vulnerable ꯂꯩꯗꯅ ꯌꯨꯝꯗꯗꯤ ꯉꯥꯡꯉꯒ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯏꯀꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯤꯡꯒ꯭ꯋꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯄꯟꯖꯗꯕꯤꯗ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯕꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯗꯝꯅ ꯎꯠꯇꯨꯅ ꯇꯥꯛꯅꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯍꯪꯒꯣꯏꯗ ꯂꯩꯇꯅ ꯏꯃꯥ ꯂꯣꯟꯁꯤ ꯉꯥꯡꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯂꯣꯟꯗꯤ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯥꯅꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯥꯅꯕꯁꯦ ꯂꯣꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯈꯣꯟꯊꯣꯛꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯣꯟꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯥꯡꯂꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯍꯪꯒꯣꯏꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯂꯣꯟꯗꯨ ꯏꯃꯥ ꯂꯣꯟꯁꯤ ꯉꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯄꯤꯜꯁꯤ ꯇꯧꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀꯟꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯚꯤꯌꯨꯔꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯑꯩ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥꯂꯣꯟꯁꯤꯅ ꯆꯩꯊꯦꯡꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯔꯦꯛꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯃꯦꯟꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯑꯩ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯀꯣꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯇꯝꯁꯤꯅ ꯈꯨꯌꯧꯅꯕꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯥꯝ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯦ ꯀꯦ ꯁꯦꯔꯥꯝ ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯨꯅꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯔꯘꯨꯃꯅꯤ ꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯁꯨم ꯅꯩꯅꯖꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯤꯔꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯋꯦꯕꯤꯅꯥꯔꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔꯒꯨꯝꯕ ꯋꯦꯕ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯖꯨꯝ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯟꯂꯥꯡꯖꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯧꯖꯒꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯎꯕꯤꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯂꯨꯛꯆꯅ ꯄꯤꯖꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯃꯦꯟ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄꯤꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯣꯜ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ